endless possibilities. Adofo ye mo bibia achi stronko sanso mo bibia akwaba eba Coastal TV morning mix jumedie eso aye ejo nyankopon na dom ala daroma ama ade papa bi achi eda so won kwan ye wa hoden ye sorry etimi nante eninti no ye beka se aseda kese enkan din se enyo no na boy ho ba ye koda ye ntimi nhwe ye ho so but ye sorry na basa kese no eda so ekuta ye mu nyina eye na dum bintia eninti ya dia aseda kese be ma no se wa ma ya kwanya se enenso no ye nkyere se ye ni so enkwa a wode adome ye no nti ye dia aseda kese ebe ma no bebia wo bia no bomodin se obetwe aben we fidie no mehye u TV no digital channel 514 Facebook ene YouTube na uko Facebook na se o type Coastal TV Cape Coast kan hu se Coastal TV ebomba ko na Cape Coast ubehu ye ewo Facebook uko YouTube so a o search Coastal TV eno so eno Cape Coast nka ho Coastal TV nko a onsa beka ye ewo YouTube na oni ya che ni papa bia no pay ye wo ede emawo ye mo bibia once again happy Ghana month. Happy Ghana month. Make I say the Independence Day, 6 March celebration. Yenya ye wi na no nche say Ghana month ni ye wi anase say ni ye fa Ghana ho bia ni ye wi. Na mum no the whole of the month of March ni ye tuasi ho. Say yemfa nsi ho na yemfa mbo Ghana ho de ho. Yemfa ho dia yenya ye 1957 abesi ene 11th March 2026. Yendwendwen ye ho yendi nkomo na yenhwe ne wose ye dituye na ne wose ye bɔ ho ban ni nyina no ewo Ghana month mu enti no once again ye mo bibia happy Ghana month na Ghana ene ye man nyina ye di birthday ba ko ye nyina ye birth month ye March enti ye kai Ghana na ye celebrate Ghana no ne ye celebrate a month and now for more me say from the beginning of March, first March, ebesi enam no ka say ebi kwa so san so toa so ye de koye nim no enya asem ketewa kra ye koswa kai emma ye de si ho de emma ho komo emre bi atwam na nka ye se oba de bebi e wosa wo kwa na se wudi bia nyina ejade nti wo behwe no na emma mo franketenkete 30 years 14 years na ye pepe omoti kwa mo makwasha awarie mu we hu se awarie na o makwasha mu no na boachi bidin ye de na kwasha jare na ne dia ne se onkwasha jare se ye take important decisions ewo society ni mu a ono de onka ho nanso no se nim dia aba ni bia aba cheche bebre na akoso nti ewiase fa na nyina obi ehun faso a ewo emma so mfaso a yenso yebetumi ede ama ewiase fa na nyina se yenso ye ka bia eyeye ena njemu kwa a kire se wo de oba edidi bia se dibia no etimi kwa anim pa etimi kwa anim ankasa nkofo bebre nso kan na me nso anko me ka bi so say what a man can do a woman can also do me ka say do it and do it better but because your gender equality and your gender equity equality na che say ye nyina ye tipenkro but equity no e che say ye hwe wa hoden na ye didibia no ana say responsibility bi ahye wonsa enti no mesansa mo bia happy women's month mamen kanisa happy women's month sana etie anopei masanso amawakwa bebiem aba Coastal TV morning mix media and Wednesday bia no ye jai esi wa na se ye tusi ho emma ne de di emma ho nkomo e wo fia nti ene no ye be ye wo fia ha bia no efa ma ho ne mu menye emma ko a obi an so de wo
Obia nso de wo moyo oba wo ye bema obia de wo makwala panino obia de wo media wo de from ya meje so Afiba Essien matena akasa bebre na nso anya me nkwa na me ofia sei anopa me ne mama V ene ofia ha mama matching Wajoden wajima henewa ya henewa aponim yedi nyame na adom ye da nyankopon ase nyame aza yankwa ache hen ma ya san ya koya aba ne peso ya bosom heneman nsi ya da nyame ase we be say that's how we do it in the town sa na ye no ofia say na mamemfa ye to aso memfa seda ema ya boafo anopei omaso ya sen ama yetimi edi dwumadie ababe sponsors ababe sha say ofia say ntino ye de aseda kese ebema National Petroleum Authority ye yenso a ye de aseda ama Diesel gift shop e de aseda kese ebema Diesel gift shop ye ma ye remfi Nesto Ventures edin bi asa wo kasa wo pe home appliances bibia no a omudi mu akotene ankasa Nesto Ventures Solace Bar and Restaurant omonso NFA omonso aduan papa bi a wo pe bia wo fa ha onsa ebeka Solace Bar and Restaurant na mom no ye ma ye renso enfri Becky K restaurant omoye ade se eba no aduane se ye nam even home deliveries ni nyina no omoye ewo ho Becky K restaurant e de aseda bema aboafo nyina ye kasa moni adwuma muni ho aye ni ho we are because you are ntino anopei ebeda mu nyina ase ne ya hye ahwefo enkran se bibia wo pe bia no se ye home appliance say ye aduane say gas mbo na wo say won transform from charcoal to gas ya boafo yi ebeboa wo papa anope ya hye dwumadie na say officially ya hye dwumadie na say na minimal say mama bi be my motivation and san ya to aso a motivation anope I say do not let fear control your decisions. When you trust God, you can move forward with courage, even when the future is unclear. Do not let fear control your decisions. When you trust God, you can move forward with courage, even when the future is unclear. Maybe mean translation. Okay. No, anopei motivation Coastal TV morning mix man komo ye de mawo ene se ehu fie on ehu ya de bia etimi atwi ni pasan na emom no se wo de wo wre hye nyankopon mu a ade nyina be wie pe ma summarize ni nyina oya je we kan tie nti ase chede ebia botai bia osiwenyu ado ana de dwumedi bia pede ezi sai ma isuro shewuma enko nti ma isuro bia nshewum na mbom jinyankopon zi na ko wenyim na nyaare hyem de mbrepam za oide nyan ebenya mbrepam yesi nyankopon fa ne bo a onto ne ntem but ne bo na onto ne ntem nyina che se emre no ne nyam bae emre papa no ne nyam bae nti eba won sabeka nti eba nkwa de a wonsa ebeka anopa obi say be motivated because you are motivated baby me say sempo no enye bibi a unhia at the moment mpo na fatu ukoto dwem wonyi baby a obedru a ubi hia sa nkranchen se maybe na obi ni ho a obeka sa asem na chewo emunimu ho a but say eda uchim eda ukoto dwem a utimi de ye wa ade nti sa na tie thank you anopa ye to aso ana kasebo me kan say thought dia ofia se ne pese ye sanimu ma wonso ohun ne ekọ ne ebe nyina no enti no ye sha ase no ma ye ma wo nsem akotene bi a ebedi kasebo yi emu akotene nsem tichi bi ebedi kasebo yi mu akotene na ebi ne sasa na medi kan ewe show happy women's month no
Monday anase adwada etwa mu ya na Coastal TV ya ye nhihye fefefe bi e wo fia se ye dane nyema ni kra ya ne fefefe na eye International Women's Day ntino ye de bibia ya to din se mini deba e hihye so e wo fia se ensem bebre na ekoso nyema bebre na ekoso ani nyina so na eye fe ya ahomeka ye bebiebiem na ya ma wonchemu ma wonso wate ne ekoso ebi na ye wie so ayede ni be hwemu ewo Agri Memorial AME Zion Senior High School na America krabi etwemu na ebeye dedwa ewo mframam se asukufo bi a ekọ esuade ewo ho no akwakodi nyamransem bi a na eto ntwa na mom PTA mpanyfo aba be cheche nsem ye a chairmanfo amanfo ntini ye bekọ ho na yakwakotie ne ewo mu nyina ye wie so ye de ni be twem ewo Holy Child omo 80th anniversary na omo di ye no eno nso emunsem ye de bebrew anope nti bomodin se medin kankan ye no obetwen aben with TV no na wafa oyonko wunua wadanfo ba se Coastal TV morning message media no ya sha se time aso eno nti no ono nso bomodin na on twim pinchen ye na ne ye wo bia no nyensa enka ne chefa na ko Facebook ene YouTube so Coastal TV na oni ye nche ne wo mawo anope enyina afei mesre se obeje emre no waje akunwa na wotie kasebo no ne mpensen mu ankasa yebesha se efie ha ankasa ese charity begins at home tie sha se efie ha na ni nyina eye International Women's Day eye eda kwasia day na esiye na emom no Coastal TV ye shefa ebo hudwa fefefe ewo fia sei ne dwoada eto aso eye dwoada etwam ye na ye shefa wo fia sei eto nsa frɛ mama ene akukudam bebre so mo fo mani monyam emma na emeta achire ne senti no nananom ebe kansa Christian mothers ne Muslim representatives ne asukufo ahodo bebre nso ebe kansa ewo fia ha opanyin pa oda Department of Gender ano oye regional head madam Monfanche Madam Richard Amamu ne yensaka no ewo fie ha sei ana ye ne no edidi nkomo na ye bisa no nsem ba ko mienu bi na oyi ya no fefefe na ne okan no ebini Mida Mididi Mama Ochu Ajaba the second, also known as Richard Amamu, Mini Central Regional head of the Department of Gender. The International Women's Day and International Women's Day, formerly known as International Working Women's Day. We celebrate annually on March 8th. Afiba. Now, day was established by the United Nations, and recognizing and celebrating the achievements of women. Economic, political, and social lives celebrating and in next day, Coastal TV, in collaboration with the Department of Gender, and Maki International Women's Day, in the premises of Coastal TV, now in fact, and next day, Maybe say be any one my yes Coastal TV at the way organization just starts the way now. Yes, okay, that is what we want to do. In fact, yeah, discussing what is that. Now my no CEO no why yard here. Send a man what they are on board from the Christian Association, students from UCC. And as a basic school in Falano girls, no send almost to know traditional way your friend is saying, woman swam by, Muslim women, woman swam waha, any girls, If you say in there no sana yedino, every time and as some Americans say, International Women's Day, and what's every time you call the national level and international level can celebrate. And was a young be the local women and was a young to me celebrating the achievement of the local women. One more year
local women, no farmers, no, not yet celebrate local women in politics, not yet celebrate yes, sir. To me, encouraging others from the local communities, no, to women International Women's Day. And then we fire service. Any in summer, women swam back, how women can International Women's Day, yet to me encouraging ma say, I was a young boy, yet to me encouraging parents, he said, and was no case of banning your bantino, and Fatasa won't do yet in I to me na. Yem from Peja, Ghana, any Uwa traditional area. Yeah, can't say you will issue, but when it comes to adolescent pregnancy, I mean that you see teenage, because data shows say from 10 to 15 years in 2024, we recorded 420 in Kuala Lumpur. That was from 10 to 24 years. Sorry, 10 to 15 years. 10 to 15 years, 420 in Kuala Lumpur. And now from 16 to 19 years, or no, 6,000 plus. I am Kala, 115. And you know, a challenge be I facing in the central region. Sana HIV no so no, as a course was central region. And see, some Americans say, I will phone no because only or kasa. Say, I will phone now. Woman who pen no more Jacolana to honor. Ye casa woman in Concolano home. And was that I will phone in Cowo home. Yes, Shamwala. So we are Wufua. And was that one and you bread do not say woo of fear. And was that woman into a fear. I call out one local school. What to mean in Namukrum. None my make Ada. And ya dear central region, Hano, Mikusuka was them. And now, yes, share Senna. Where your friend is saying, who makes the adolescent girl pregnant? You share one man, woman, Yaman Kolea. Drivers now, one percentage, you're very high. You were teachers, woman, you were motor riders, son, your money now, woman in our one Kola, woman, Yaman Kolano. Then the air means so much teachers. Teachers are Yaman Kola. What you are seeing 2024 data no crano, I say. You were lawyers, you were lawyer back home, you were way woman, son, your man, way no one and I be here. A good year, you were security service, no, what will be woman. A good year, way the central region. And the media make us say, and running young so more, who feel self, we are working. And I will for now will be near more, or be a new will for Nebano. Now I feel Jessica won't crofone her. Woman Jessica. And here was a woman reported case in the police. Now, Yantimin Chinipana, I will forbid Jessica, no mamma, only a conaco free. Or no, so you're the one in my woman, so woman, Yano, and ran so, Mama, one back jail. I pay, says, Papa, fool, any woman, mad that will be your friend incest. Now, Papa patch in the back 13 years, 12 years, 14 years, no, any banner that. And your incest, and as I had defilement. And to our non so no year, come on, what he has said. Wouldn't need a buffer 1 day 16 years a day. Messi will be called jail, not less than 7 years, not more than 25 years. A buffer 1 day 16 years, and a manica. And see Papa Fona, woman or money done incest, no Ganamra, a good year. And I wouldn't even say, way while you was sister pa, no one and egg that. Yanni, I will weigh your friend and say, my money, Cassa, now will be a general who ye. I will phone so new woman, my boys, no, and no woman, mano, or money or mon Cassa, now be a fine. I was central region. Na jumadi ya seno time din kan kan no mpanyfo bebre na ebehie mu na Mame Caroline Kwampa oye na ebetimi afra ne say stakeholder ema Coastal TV ono so bae no na ode ensem bi atudwa na yenko ne yenko tie bi. This year International Women's Day give today ma nenya and ya kan ma nenya I am do dem man no or Yahoo be brain yema. It's my now was it. It's my Jessica. It's me, my young saying, it's my a chesa ye walk. If I want to be prayer, 2 years a month. Not to the Bessia or no.
you are not limited at all. Into Mukade, Initiate Esbama, General, will be food to the Esbama. Obini baby, you did not yet, food to the Esbama. Obini shade, maybe that's it, or who they gather, food to the Esbama. Obini, yes, they no woman is exempted. We all have something to do. So I think I'm very, very happy about this year's for the International Women's Day. Every woman should go out there and look for somebody to give. And then you give her, and then we give, and later on will benefit the result. So please don't give up. You are the one giving. You always give. Please don't give up. Keep on giving. And at the right time, God Himself will make sure that you gain from giving. Give that energy, give that wisdom, give that talent, give that skills, give that advice. So I think the program really went well. And one thing I also like about the program is the fact that Mama Gender give detailed explanation about gender equality. The one we talk about gender equality, it's not about rubbing shoulders with the man. It's not what the man can do the woman. It's about giving equal opportunity. If the woman can go to school, allow her to go. Just like the man who is going to school. If the woman deserves that position, give it to her. If the woman needs that help, give it to her. Don't say, oh, she's a woman. If it's driving, the woman can drive. Let her learn. Whatever you think is fit for the man to get, is only fit for the woman too. So please, women out there, I think it's an opportunity to come out boldly and come out that we are fully behind you, that you have something to do. Don't just relax and say, hold your arms and say that there's nothing I can do. God put something in you. So look for that thing that is in you and give it. And at the right time, you reap what you give. Now for Christian Mothers Association now free St. John the Baptist Church ewo pedu and so e de omani munyam e beta chie na ne anu kwa omusanso de nsem bi eto omanfani. Well, today's program is actually enlightening and motivating. I am personally motivated, or very happy to be part of it by the identity of my dress, Christian Mothers Association, and we actually stand for the family. You know, we know that the family is the unit of the larger society. If things thrive very well at a family level, it certainly will influence positively at a larger level. So today being, or yesterday being actually International Women's Day, and we deciding to celebrate it today, is an encouragement that the word will go out there to youngsters, mothers generally, women generally, to feel motivated that we are not left behind. At least we have come far into the limelight, and so we should raise up and give of our best, whichever capacity we serve in the society, and be concerned about the youth who are coming up. Because if we stand for the family, whatever goes wrong at the family level should be of concern to us. So whatever talent we have, God has endowed us with, and as women, as mothers, if we are not part of the whatever is going on concerning the well-being of society, and more so the family, because it feeds into the larger family, we should be concerned about it. And so I am happy, and I pray that those listening to us, even though they are not part of today's program, will feel motivated that they are counted among us. We shouldn't belittle ourselves. We should uplift our spirits and then sacrifice and give of our best for the advancement of women cause, the family in particular, and more so the larger community. It is only when we are able to do that that the Lord will reward us for who we are as women. So I say a happy celebration, or happy International Women's Day to all women and the girl child out there, to feel motivated to be part of whatever is going on and live the best of womanhood. Thank you. Why me in this papa me susu ne dam there
dam no bako ba me ba no menyu ache menya enwama ekure bien a me so me de ba chire me mana afofo nti menyu aje go program ho point otumbo tobra won kodo anu ehihye program bi dam na yaza abo youth no so a woba no nti yada ma se papa yada ma se nyame nshram yamba nta ya ye ho ya bo hyanza ma papa na yin na ye wa but ma ye hyan no osin ma ye won nko se wa chacha ye nzama ye de ka chaye mo fama ye de be hye ye buhyan ma ntama ye tinyala o sande ya mo fama ko wo ko school a kada me ba ye lawyer kada me ba ye teacher kada me ba ye police but what sisi ayebe wa ma ye hu there until them our dem ma akofra ne pie one na otum ye na dem pare time na chi na yakopon hira no na mo da na koma so no nyame aboa na amwa ye da wona se papa yes yakopon so ma poster onye kese omi ase afa na nyinara nyame ntonsu pangu poster television ko so aduma ye ko so the body poster be nyame hira ne bebre ye da wona se bebre enda ya banka ya ye da wona se mama kai de me ase ina yamba ni wa bibi ho e mi de aye just e dia but enwu de we mi enwenwa e de poster fu na mpeyifo yi ba ti wani ase na ya mi nto supongu de mfi de sise onye kesa osendam na won cheche mbesafo ama yetum yamba won so we bizi bana no mpeyifo da ba mpeyifo obekese waye ti de wona ase ya mi share poster program na nzama ye woye wa asin na oyefe itimi manche oya ga ye beta ya especially with the mama gender obe obotu hen funadu ni etuma hwe ye mba honest maka de awofu na nkasa o de ye menyi weda wo ni ye hwe ye mba ma nzama da means because oya assistant akra Nina in celebration of International Women's Day at Coastal TV. Yadi share so e wo fi ha fe kama. Na yamoshi na yenko piemu e wo Agri Memorials AME Zion Senior High School. Na nipa ebre ni me be ya adwin se America kra etwemu na ensensem bia ne nam mframam se asukufuo bi akoto ahyem a kyese ekoye ensem bebre ewo mframam na sese me no kasa PTA mpanfo a opanyipo a oda no eye Omar bin Abdallah de ensem bi ato nsentwefo anim akyekiremu ne esi pote na mepese yekọ ne yekotie enkyeremu na nkasa on chere biara oya bosom na abasoro 24th February Jumeza of February to Berenu, I am from Mutumozo, Waka, Musu, Oya Sports. Kodo, Oya Cape Sports Stadium. Jumazan, zero baby, you know. And by there, Metimuhasi be a two-month share, or Oya Agri Memorial Zion Senior High School. No, I decided Oya school full of from Jumadi Kodo, Oya in the Mabuan, Mbaba to two, India to two, Nazi. On Fay into Mamba, Wabra. Wapo oya dumezin chai oya agri school football or oya dementum wa sefi oya Cape Sports Stadium bisi oya Pedro Johnson bodo Pedro Johnson no na ze ni wa ye da mebere no na agri mo from a bodo so oya 20 na number na da men school fee we hu si oya ampre but so otumo do Pedro Johnson na baby a you go to mo na akafa nti oya Ghana Fire Service man dem seen do about to the medicine catch on the one call oya regional headquarters woko do one no na chere edem pempen so a oda dem ofre me wotumu nya gwanu suma bio nti nkitonwotu krodo da dem ofre me oda wotumu nya bambo no me zen nti nkitonwotu krodo oya Fire Service from krobata da umma mazene school no wonto mba for dem ofre me nti call krodo oya phone krodo da ofre oya chechine pay no da school na no nti otu penyifo da oga fa oya da mama frame wonto mbra na so mo frama ode bebi a wo se chechine pay baba fa wono na chere egungun ka kretu mo bam na wanzo fa mo bebi kwai na mom ni na na chiro aka mo frame enuma wono se tumu ka won da mebere na oya adisa da college mo frama no afra hunu nua no so wo school ho
ma we bi share wa ka kwa ma wo twa no oya UNESCO fu mo from me ne tete ne tete ayen de edo pepe so no na ne wa nya ne cheche yin na odo school na no oya owura ye Dorothy Adentry enyi police din kita ho da mo from no nkwanka tena oya police so okotokra ba inyaza police fu no wo chi mo from no na mom yesidu bi em de oya school nara na da moment mu ha si otum sori no ọma da mo from enuma na Essien ho se tuma aka won de oyun kisi ya na oyun ka tena oya police kotokra ba ama da school free a wotum na wa ba pimpim wa ya kwan no do se ne there's only one highway ofi oya Pierre Jensen other ba oya agri ahwa no go fa nti mo from go kudu oya police station oya kotokra ba ya hwehwema ye nazamba bi metu atwe nkomo ya ye PT oya mpanyifo ne tse ne tete ayi ne no che da ba mo from me ya na yitu yin ko na police for the crowd aba aba no za wotu mo chaman de wa aka che oya agri from mo from a wo na mesia wa asha abofo bi owa a disco amen igina oya he crowd ayi do ba aba no kire nsem de inya oya agri mo from na wo share oya a disco mo from bi ara amen wonye da medwuma no wontu da mana ma no so da man kuma etu metu e yetin kan yi police for etu ma dwen kuma aye hwehwe me etu ma fa da men sami ho a yera ma framan wondu so obi biara oye yi hu de police for wakoto kra ba te krata ba ba no chensem de sika no do sum oye 1400 ayo da ma so na iPhone Pro Max 17 no so etu ma ayo e kire kire nuane sancho frɛ nsami biara nyi wa oye no kwal fa police for ho krata da wo da ba bo da hene ma framan no wotum no wa hye da ma framan ya me ya ba police for biara de da men se me oye no kwal nti nche won ba ba no na umba na efi umba ma cheche muntu menche yes bi tebia de nya police for na wa chi oye mo framan biara na emum yara ye pego no sma bio ma so nti na eze mo framan etum na ezo kwa ni ya sada ka fa ye mo framan inara etum na abasku ya jere da makonye so etita police for there ya sawun inka obeya aye kotokra ba police station command ni peyifo ombra ba no osane there we egun yimo from mu fi sabe wote mo from ahuni zini na ba krata do obobo ni na no ejere ma se mitumo ye ya wofo a eda oya school na no ba the task Ghana police service nko beta kotokra ba da wo ma ma ne phone to ombra ba no ma kire se ti prokura was he mo from ahuni zini ba krata do abra he mo from want to do so abraham ngasa we did that there won ka ti abofo bi biara akọ school o ya agri na we no ko police station ti frɛ oya some traffic dey the mass to mo nayi dey hia chapa hia chechim fi oya Ghana police service wo abusanfo ye begina agri press conference so na ye de kaseboni no asi ha sei na ye beto adwumadie no so ye nsa kan de won krata na aposo ye de ba beto aso enti no enche ye de no so ebebrem na emum no ye ntwa ye ho na ye nkomba sesi a Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to do everything. I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for maybe the no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down Yankana wa. Ah, Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah.
sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. Welcome to Nesto Ventures. Hello, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, ye try ho akwa aba ye ba beto dwumadie no eso na ye nyine nim se enu anadwo se wanti a na che se woda pa because insuo bi a etoye no mama bi wote agrada na edudwa no me am regret se na me nkwa na me da how so ai eda ni shikisi na enye agrada ni insuo no nkwa na edi akotena enu anadwo anopenso yese ya ponchani wu na ehu ne tenten enima bebre ya piepie ewu akodo pa nsu ne yiye pie no ese wani ensesa me ka kire nti yenkohwembra okay yeah technicians na me ya we say glitches bi e koso ho nti no say yenya video na ye bebo ama mahu na ye to aso no mama bi na me hwe video no anopai utimi hu se enwura pa nsuo no eyie pia bonten on se wontimi fa bibia nsuma o ade na wo fi se wo ye gu gata mu na obia enhu no eye den a ebepie ama obia enhu because enwura nsuo ye to ye ma utimi se enwura no mponi ye hye bottom na etwagu no na che se wo hwe obia ni da ho pa na odi gu bottom na odi kotu baby just like that. Ewu ahodo enti to American obi feel that za ore no biare hu na ndo da insu na oto ye na za ye no za aba no enti yesesa onwura no woyen fie yetum ye hyehyɛ okotokum ehwe za oritwagu ya ebi hyehyɛ kotokum wa hyehyɛ no fine na oza akoto ho tene okwa akoto egu no obi ato obi na mfichi ehu onya adze papa nta ne pay yesre bebre wonhwe na nwura nara hwe ahwezo wetwagu ya ni na fi efie ahwe bottles na adze o frefre ma chede ni na fi obi ni fie na wakoto a chen ho onya hwe igwaman. That is why Coastal Television ya fa Essien nwado de ifide biara yebekọ Brony Bido Community Connect no na there sie nwado ye once nti good sanitation na dam jimezi a yedi fide biara ye kwa agba no ize sie nwado de ebeboa magwaiman no mu ato nti boteka sa
o se nyu ada ifide biara yekọ agba anum yekọ bron bido na ekezi dwuma otedam yare boa mmagwaman nimu atew na insu to ze na nso da ba se sawe fi na eza akọgba agba anum ehun gata ye wi na yes gata na yema na we gbo afa obi ni fie nyawa na yezin we no kogu gata no mu ma gata no mu yema sa insisere mu yema insuta obepian because insu no mu yezin nso obepian nten anape dey ihe na ya so ntam no yakọ yafa ekwan bebre a ibe hu the bottles nwura bebre ogu agba anu onya fe kra onya aza ye fe nti ye besre tire ma eken no aponchenu wa na hu ne tente nso no tate ye no ye hu ye ebe aba hwe we nyina ya nsem na ne eye me yakwa wo mu ni se we nyina no ubi se o manfo eho asem a won beka se aban na aban oni ye nete ha ana aban na emeye we yo aban na enye sei ana aban na enye sei but ye timemufo na na edi nwura no ekogu gatem means na wode nwura be fi ufie ekogu gatem na wa expect say aban em spend ye tax na yetu aso mfa ne akwan ne ade mmaye no o mem spend we nwura no so aban ka wode call baller ke be simple yeah entity say ye kan no obi feel say a distance bebi a ye de baller ade na esi ade ka kotum na ewa nti ohwa ha na ohwa ha obi amba ne weja to no ko but if the air course ahu ya ina ne bebi a yete no bro ne beka environment no ye nya ye nyim de edifi mu ba aha nti enya de papa kra ya na ye refi se cholera ne ade e wo ho ya na ye refi because se cholera no enya ba pe mo tv me no wi enu ene ye binya enkonko kan obi o what see baby far away but eben inti wo na ebinya ewa na irefi cholera ba ye ka ho nsem bebre but ade na de ba wura ni fia na de ba na cholera so ya de eba instant something eba so wenya yintama wan call hospital ntama obewu anya de papa kra cholera but we na ke bitimi esi ano yes yesi ano ne nsen say ye be kra enwura baby a wo say ye kra enwura yeah onfa nwura nkototo ball em basa na nwura de ya no ponse wo fa no wo fie o what is our fie ana odi akogu wonim say nye ba odi akogu obi eda echi ana say gata ne mu wonim say ade ne nye ba nsunsu anso e de beba no aba affect nkofo bebre sensa wo sesa fie na me an say ensan so nkoka say we na de mi kogu gata ni mu because enim sa cholera enim dabi nti obi a futu fly na no obi a ho akere no yako Victoria Park Independence Day Victoria Park meju oh there we say decoration wo ho na de ho fe nti mi ko gina one of the staircase no my one and comfortness na say nti mi ko gina we say oh the way high fe is overlooking the sea we how e no na the way say high fe no na me person me ntwa videos na there me bie me camera na me ma so asa na padi bi gina pona no o me chiche say oh yeah ship it in and what's your plan oh akola penny nani afi adwumadi a tisa akoso no ana no so akogina ho emmo hu de wo se munja de emmo ye no but utimu so no mum na wodi mu akotene pa anopa ente se ebi wanti se bibi be koso ho na wanti krampo na eho enya la train eho ye nya water closet bi awo yabi tisa de ye kan no ono so ofini fie na waba ho be saade no ni wumpo ofini fie na waba be saade nti tisa de ye kan sa ne maneme na de cholera ne ba enka nimpa ba ko David ne ya no obi abo se de afra ne ya no enka nimpa ba ene na ya no but nwura no iwu nim se nwura na wasese fi ofie no wonim se enye na se ya nka uja no ofie wonim se enye no ya oba bi so ide bolagu ada na won fa nko na mbom wo hwa na odi ato ha wo hwa na odi ato gata ne mu refi so nsi ota ebe piani na ade aba ene na ya so ko ezo an hwa ko be san pia ba ofie ene na de peye hu yo nsi ota tie de efi abonten epia abonten no hwe enye fe
The last time now, a health check, me bisa one of the officers from assembly, Oba has say your cook robusuna say your case South Chrono. If you do what is the first indication? I say, oh, and on who peer the first thing you see is Rura. Okay. And look at this. And yet, anyway, I hope we free baby. Eba has said because what's about Ghana? What's about Central Region? What's about the beautiful things I will keep coast or Babeshe? Name to Babeshe no Babaya and run is Shiano. In run is Shiano, Kwamana Kwaba. And if anyway. And see, young should be. Yeah, you could start TV and a pay dear. More fine China mum. The ensure and agree. The other buyer and I ye trebuno. Aha. In see, Mamma young Cade. Oh, you will swim when I may into the iron when a mum. In Sutway. And as what I found with years could go about. In Sunday now they pay. My area should be. In see, I was once a yard done here. Baby, I'd see with you at old one might say. What my me I want the bomb once I agree. Costa TV, you may take a sow seeing you the Philibia Yokon. You know, seeing you the papa, there Bobwa, Emma, baby, I will be a hot axle and see, and a pay na and some but Yenzi and Winnie. Yes, young mentality, look at and oh. Muziko will be a to make us a Zoom line for the internet to Amoka. No, Jat Abonte. Ghana, this 69 years. 69 years now, you can and ya golo and ya group. Yeah. Said Ghana, this 69 means Ubia Aquala paying a the 69 years. At this point, now can I see who Sadia Wimpo away and once? Enu. Cry. Enu, so we took out a man who I could share. And the pay, if you could start TV, no. Your man, yeah, no, a trebuno. Who feels so dear, but to be who? Then soon so dear by you. And Tiania, Obi, I'll share the pay piano, Yena and some part. Into your home. Yes, society, so buy no. Yes, so buy no. Yes, society, buy because I net cry. And you're the papa. And some fatal minds say, you need to you say, first African country, independence. This 69 years. Now, I dare cheer when you who it's Obia on the field, but who feels in Rano. Oh, they could baby now, so I could feel. But in soon toy in a year pin to one Casabon and now Timono. Over 400 pain, bones and run at the Coguan. Oh, moon rain was on the way pay our barnier. No, when you're to. Until you're the papa cry. Oh, my young period there, once, maybe it's Viera. Na ya boy your husband if you are about home can carry on your cholera. Aha. I was for fancy because if I was talking one, but in Pimpino, young call other pressing matters. Na young can want them. Yansaka the one crater and a pemira. Me sure Uncle Ben or so mammy TB and son of Macoma to me. Was miracle. Yan so also na de ubon krata aba beto janu yan fa na poso and so mo anope na ye sha se ani ye sha se free daily graphic ono so de ne dia ba o say audit spot 21 billion Ghana cedis fraud on state coffers government target corporate for prosecution and a special audit into Ghana's unpaid debts has revealed or uncovered 21.35 billion Ghana cedis suspicious duplication and fictitious claims on state coffers. Nature say Ghana yesika na kana yesi yedeno duplication bia bom nature say osha me hu dem je me sinchechem fraud bia bam sika bi o ha na nka enka ho but fraud bia ma ye dia beka ho asa false claims bi yesi yedeka 50 me fan say 50 billion Ghana cedis na emom no ye hwehwe mu na emu 21 billion enye ka ye de na emom mistake bi o se fraud bi o se kata so mumu asu bi na course ma obi akope sa data no e de aka ho se ye ka ye de nti ye tua a wo se ye ntua ni nyina na emom no se sa 21 billion no ekoka ho a nipa ne nsa sha se no wo hwa obeti afim ai o twaka baro se den obeti afim no de nkae no akọ nti sa na akọ nti fraud nsensem bi apiepie mu e wo Ghana ye sikase mu aban ahya se hwehwem acha so obi anu ho mo bia no obema emra no eno na di papa 23 arrested over galamsey in Odan River forest
reserve forest reserve or da river forest reserve na nkrofo eduonu miensa 23 bi ya che omo nsa so mu se omo ye galamsey ewo oda river forest reserve ni mu onye se forest reserve de enye kwanya ye enye baby ye mine ni mpo sa aban ma kwanya na wusan so kwaya galamsey into 23 nkrofo 23 na ensa aso omumu dismantle barriers to women's interests and development Professor Kua Brichum Nina International Women's Day and I said Women's Month ya ye woman and nowadays too obia omanfo nyina enim se enyima bi esisi ema yen yedie and I say yen yedie ano kwan no e was say ye make sure say ye use any money na efi ho sa na it's here daily graphic and pay my for junior graphic and so I say increase support for science sports arts to help develop our talent children appeal to president Mahama Nkamiyaka president president Mahama we there was sempa mofra e o manu to be say almost support be a obetimi dia more science sports any arts etimi esi enimde no etimi esi no omosere fasa support no ema omo because emofra de omo ne ye daache ntisi bibia efa mofra ho no bibia efa Ghana ho nti mofra isi omosere wa support omo omo science sports and arts development emu yo mama saw that Susan and a pay your man and ahwefo nyina so won say the electricity za wo fe no planned maintenance in the Obakodo. Okay. Also from 9 to 3 p.m. Okay. Until when I watch him now, be anshana on Fananzama bin to 2 years. In the day, what's the Bodum light from 9 to 3. To 2 years, so now bear said a done with the NB or Mandum light. No, I had some of the abba. I don't know the abba to home. So, until your bone car. Okay. Until Bibi I saw the 2 year, the 4 year. I'm back, fine. But this one I'm banna be say bibi because na me person me ye bibi with the light and almost say e be ombedum no ntino matwea ba ekire na say no omendum no ma disrupt me plan some 9 more okay also 9 to 3 p.m. no problem we have to give information and yakafo mama yenda ye ho so yo mama fa oye chronicle the Rubocrat an so do na chronicle the Rubocrat an nyimo yan papa amampen dado na adodankwa ekufua do no foyin da ha or so fe yan papa was say na leads AU election observation mission to Congo Congo in the war AU elections wo nti nana no odziba no mawako na wakɔhwɛ atotuma bibia akodom enyim ha so ɔdzaba denkyira hima na onye yina wusu hene fight over akwabaso lands ohima na ohen wɔroko asase ho yo ono na chronicle ɔdzaba enyim ha so ɔdzaba upon kroma honorable na oraka say Con is mad over sale of Ghana's gold reserves. Enti since the Adam gold reserves no and some bebre aba ne pay my chronicle no so that odbe me enko yentoaso ne mfa punch enso entoaso na chief of staff Julius Debra nimfonyi da say no say unity beyond party lines. Chief of staff Julius Debra reflects on lifelong ties with former president Kufuor. Nature say omo nka bom no enye party nko a na ekomo bom even ye party cry free ho chief of staff any former president Kufuor omo ties no we are one unity next year Accra High Court to decide fate of NPP Ashanti Regional Chairman Wuntumi and 2 others on March 16. Sasa we omunya no munkanwe na so matwen so aache ensa baby edu the 16th on makanwe nti on the 16th no Chairman Wuntumi ne nkofo bi akeka no ho case ya akopie galamsey case ya akopie wo court ya ya twa kontaman ne nkeka ho 16th court ebe decide say ye to case ni so announce say evidence bi ani ho
sanity. Police seized 397 slabs of suspected cannabis in charcoal bags in Techiman. Enubone in Tampibi. Ena nkofo achiche ewo charcoal kwae ebru meka ebru ana obehu bidie ebru bottom sanko omo de konyo ne ya che omo Techiman na ne dodo no 337 package ntampe package ya hyehyɛ de agu ebru bottom no okan ni nyina 337 and ankomo de somo de konhio ya che omo ewo Techiman Kumasi Mayor inspects progress as Daban new site road enters final stage o say ye na che say enche omo be wi anisa enti na Kumasi Mayor edi na ne kwatwa mansan kwa kwahwe say Daban new site kwan na omo ye no enche omo be wi ekosen ekwakosi inspection tino eno na ya no pay the punch so odi aba mama fa the daily guide enso daily guide enyim ho ozaba honorable Kojo Oponkroma nimfonyi da hobi na orkasa bi ofa oye Bank of Ghana $1.3 billion dollars emodo papa dollars Nigeria for no kan dollars $1.3 billion lost claim that is kind of you baby nti baby ono mo kofa mbre anyway so minority for esan kasa almost say minority raises alarm over new mining royalty law nti paper we nim dem say minority for na we have bebre na ebio so odiaba wuntumi nsensam no and daily guide so ka ho asem so wuntumi to know faith on March 16th nti ho no behu ti say de ne ye kan say ye jamu ana say de baba no na ba ye hu de baba at the end of the day March 16th aba ina e beti person ba san de aba na ya ka ho asem NPA extortion case OSP converts accused into witness nti OSP asamete nkan chew ashaho kisi ejabin ashaho pa so no mo so onye adwuma Zemzen and so taking the human very serious. Okay. Very, very serious. Antina, and I pay daily guide or also Abba Yanko. Okay, that's also women and leadership. So I away. Manage your pa. Manage start away. Pa. I am a doll. I am we arms. I is myself for me. I am quite him. Yanzini. Women and leadership on the pay. Now, the Honorable Shirley Chey, MP for Achuman will be just out. And now I didn't phone you about to her say now. I say, doom so creeping back. 24-hour economy at risk. Achuma will be just South MP wants during SONA debates, States of the Nations address debate or moye parliament no and Honorable Shirley Chey or kase I don't know show pass do so ya back. Doom so ya back pa na 24-hour economy no so President Mahama ne na chita for so mo ba be sha ase no ase ya tonsuo mbisa ase ya atonsuo mbisa enti no ne debate dey ono erezi wo parliament no outrage without context, the unfair backlash against Saba Zita Benson. And also so yensen baby I think unya people ni bi na ready a obehu na ewo mu ankasa. Her Excellency Ophelia Damte Asare champions gender equity. Yasha said me catch you say gender equality and gender equity enya de baako. Equality chese ye nyina ye pepepe. Na equity ni chese ye hwe wa hoden na ye de dibie bi ahye wonsa na se ye di dwumadie bi ahye wonsa. Enti anya se ye penti no na yesi qualify dumbbells say you ma lifted dumbbells so but ye show ahoden ansa na ye de ahye wonsa na Her Excellency Ophelia Damte Asare na ochem say yema gender equity eno no ehu hia ye papa yemmo hu dawro na eno no enje fapem ewo bebia ye wo Rebecca Ekpe launches mentorship program for young journalists and content creators. Rebecca Ekpe and wapa
mentorship program bi a wa be sha ase ama young journalists a omoba ncheche bi a sese omode mo omo bia no and content creators say content creators will be bia uko socials ne so a obi a content creator Facebook, Snapchat, YouTube baby a obefa bia obe share sankofo no ho na Rebecca ekwa hu se hu behia se be mo mentorship training bi na atnet no mo na omo adwuma omo ye no so no omo aye ni yie because ni na ye media adwuma na media adwuma so de sometimes ye bibia wo ho wo ye no wan ye ni yie a asotwe wo ho na wo ye ni yie nso a abasobode wo ho emma Lips Women's Caucus mark International Women's Day with outreach to students in Accra. Lips omone Women's Caucus omo International Women's Day no omo antene fie kra omo no mo ko schools ahodo mu ewo Accra eho na omone omo ko di International Women's Day no I think mabobo ni nyina so na mamemfa the metro lens and so ento na danger on wheels chebi ICD van heavily worn toll gate hanging real na picture na omo dey abeto us it mean say saka we death trap na information service department pickup bi and registration number no GV477Y enenam ye kwan so na ohwa ye fence den siren tade microphone kampo esanso siso na chese mo de ye adwuma na ohwa kai de wi asi aye pa me nche da nim ka mu nemu ne tinsen wam say ye boot ena sinsen ho na windows glasses say we chire nyina ohwa tiles no so esisi ekwan no so na a chechia baby ko left ebi ko right ebi ko left na sa ka we what's name what I say desktop amount I was paying for and na da no ne e ka maintenance and wa asem e wo fie ha say ka we me sure say e ba sin enye sin na na ese na emum no eye aban adwuma mu ka na enye private ni bi e ka ntino obi amfa ne serious obi anhwe ne ye maka na tete apansam nti ise na wo se enkoto ka foforo taxpayers money ni nyina ya de wo se ye hwe ne 69 years ye di ye hwe ne ye kan wa asem ofie ha o because enye 5 arrested over fake DV plates say no I think almost registration no chedodo new one no akomo se omode ba na registration na chedodo enyamba so na se enyamba so dia omo awose omode old ones no na ye edwuma bia na se say na mo ye fake registration place no mo pesa mo chesen na chese sika kakra na mo betua na mo pesa mo betua na se den and the actually pa 5 a mo use fake DV plate. Ghana Link refutes claims linking ICUMS to fuel supply disruptions. Much ICUMS omo fuel supply disruptions na ekoso Ghana numu kra omo nim ho hwe omo ho san sana etie ewo the metro lens. Yeah. Mamefa the Daily Times in Sodo. Na Daily Times enyim ho na ozaba o say Esunafo North Assembly MP reward best rural communities. Enti ono na ozaba na ashafo say ye no besi ese na ye twa ye ho ye besan aba enche bomodin asa wo betena wo TV na chi channel 514 Facebook and YouTube na bomodin na tina wo TV na chi na ye twa ye ho ye beba sese a Coastal TV jumedi fufu ayeda ba ya to Ubuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern central region and Ghana. Ubuntu sama offer capos, baby will be Ubuntu sama offer. Or your one and asadi, there or Saturday or the Ubuntu, or the baby on the Yedin Fuba and Overtrans. We are no other man. Or your one and asadi, Jordan Puntu Baba capos, one and asadi, Jordan Puntu Baba central region, one and asadi. Jordan Puntu or Baba Gani Nara. Ubuntu sama offer capos, baby will be Ubuntu sama offer. Or your one and asadi. There or Saturday or the Ubuntu or the baby in the P and a better
Women down of Pibiara. Live Ewo Coastal TV. Coastal TV. Your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo. Mewe. Fiti tanya famudi. Yesi mi atu me yendu baby. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Mido, gana biana. Ogo fa jebidi wi aba besu en fita no pa e say baby she. Manga shi. Junior! I'm saying so now for maybe the no. Sister Coos pa. Ain't you winning gas? I'm using the why. My wife. Down yankana wa. Sister Coos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got Yo, yeah, saw there, but the Daily Times resort though. Now, Daily Times, enyim ho not zaba, as now for not Assembly MP, reward best rural area teachers. Into Oyasam Dopa, teachers, as said, was one crashing. Assembly no, Oyaza wabo, how about the papa, no shown crying the one quadrant when you mazan, no one farm boy, or ye in crashes, Sabua, wasn't one echo good. Now, I have also not zaba, Nanumba South. DC completes third phase of district water project. And that means communities are who are by 10. And Damazi, when you're Fasu Ephraim, or some papa, the way in Su Amon one. Now, DC, you know, so you're Banabado, Sunday in Suze or Yonkwa, in Su Yonkwa, and to say be a bow community, Ayaza Obwama, and Zama Ahuina or Kodo. Mamma saw the word the inside the Rubocatan. Now, inside the workers and so yasha, and Papa Donald Trump, no for in the hole. Anna Netanyahu, so no for in the hole. US-Israel war against Iran. I don't know more. Sound conform me, almost a young thing. Susan, Donald Trump, Oni Netanyahu, yeah, Netanyahu. Almost a young day. Some time ago, a year Russia and Ukraine, yeah, and Trump, na dream say obey mediator. Okay. Now, Kawamas Yaba, for me and them. Let's say one who ye peace as we here now. They say also so when Israel can boom now more attack Iran. Nipa is or can say giant talk obey. Very too much.
This is a and to quay a cosu in some brave. Pa. Young quay. Young share view. Insight in house or the abba. We won't work for your wars. Women warn European government on International Women's Day. It's International Women's Day, of course. And some my idea. My idea, pa. It's on so much the one what at movie. Say, and to corner a cosono. Omunshana, Omunjai, Ajubre, na Emma Asumdre Embra. And to call a cosi, a back a man might be brave. Ghana for Cahu. You fool some found go some Ebacano. Pepper back when they can or say, I'm sure this is a little never than 17 cities. Yeah. So it's going to have per liter. Per liter? Yes. One of the papers reported yesterday. Wow. Abeka will be also Ghana for Yakam. Mama fa Republic Press and Sodo. Republic Press. Enyim ho na Ozaba NDC full soldiers revolt. Slam leadership over neglect. Gold board. World Cup slots. And this full soldiers omoni abril. Who say World Cup number kono. Say amodun kofo bi yen say ebi mo ha full soldiers ni bi ka say am say ye kafa omho. Yen for mun ndi eche a supported. So full soldiers in there sabiwa omo ka ho bi. Na say eba ni say na ye den kofo okona mo twafa ye ho a na omo ka say we nya party say Ghana na ekwa bobo. Yes, support. I bet me party na ofie no support. Say TV stations be and shop Coastal TV be streaming. Grassroots angry with the NDC. Sure. Asamara aka. Let's if na me support say. Na ye den. I don't be no kwala dey ko bi en. Na we mu nkofo we mu e na mbe kwa kupie ho a anhwa na omoma bi. Omoma. No mani abri. So anyone Republic Press or the abba they all can one sub no sa can ibas na say achi won so smuggling bi epie mu work paper na anim ho into we try NDC grassroots for no money abrepa amfo ni so da anim ho a mo ka say mama yentwa mo mbo yemfa omo enka ho ma me fa the Daily Searchlight and twas so Daily Searchlight no so the abba enim ho papa oye NPP chairman secretary mfoni eda ho and almost say almost your registration of new members so say members say almost sign registration for NPP amanyoko no na we na almost dia basem senkofo ekọ polling stations say some ko register na mbekọ na obi anto ho enti almost ka ho asem say NPP secretary no say this is some portal online portal bia ebetimi aboa e ma sabi utu fie nkura obetimi aye registration enim ho aso bio endra na baba jamal yaji ni tum se wa be MP. Congratulations to him. Na endra news ay ba ina no ye wie na okotena ase no na oda wada wabre ebre wo mu endra oda pa ala ka mama so mo de to no so se papa ya da ni ti ato akonya no so no wada correct ka mama no so mo de to no so correct ka mama me betimi edi wo it's and Ben news we commentary about just say yes one in way na akwatena ase na ujafo okodada wadakra kama mama nso anya de it's anyway so the other minority rejects government debt narrative and insists National Health Insurance Authority inherited financial surplus. And also Daily Searchlight or Diaba na kakapa na then when say transporter swindled Ghana out of billions in 2024. Explosive national audit uncovers vast financial impropriety in agricultural relief logistics contract. And the finance ministry and also the way by and the pay the new crusading guide and to as well.
New Crusading Guide, the all can say, Akufo-Addo leads AU poll observer mission in Congo. Enti ya papa Nana Addo Akufo-Addo, the former president of the republic. And so ne picture na da here Congo AU elections ebe koso ono na okoye observer ewo hɔ a nimfo ni da ha ma osre enim hɔ abio na ode aba DVLA boss ono so nimfo ni da ha na okasa DVLA tightens vehicle registration system. Susan na ye ka ho asem no. Arrest fake number plate syndicate. Anti DVLA boss and the picture at the ha or can one some say obi a sa dia no yenche no untimi for fake registration number and nanti nti obi a sa dia no ye beche no many more so or the boss unlike NDC NPP will oppose not obstruct any opposition Asanteman Kuka you also dia or the aba enono you share him a Bank of Ghana governor Nyumfoni at the ha and our BOG reviews post-debt recovery strategy. Says economy rebound after turbulent 2024. Into BOG or Bank of Ghana governor onuna okasa Nyumfoni eda enim ha. My mentor also was the informer the Rubocrat also and pay odiaba. Yamame Anita de Soso also Nyumfoni the half a fair. Oka say, Anita speaks for neglected party loyalists. Into son and a canon, Susan. Party for the good home brepa, you man on my year, and so you may be bad now say, you try more bo. And see, mammy, Oka sama on me. On my years, a year more body, mammy, Anita de Soso. Dear, and also Oka sama uncle for them. And him also, your papa, J.A. Kufuor, then the gentle giant, a former president, and also Nufoni Edaha, towards accountable governance. Kufuor pushes for strict separation of powers. Papa na also Oka say, ye buama amambu akoso dia, separation of powers in say, a year a juma. Enim wasu ye say, the Minister for Employment, Honorable Rashid Peplo, nso nimfo ni da ha and opa oye clause like 4 Chelsea strike no makona ye opa mo chopa you should call off the strike na nkofo bebre ebre wo strike here ekosi ukọ adwuma bebre obakọ na matitum nti de adwuma bia opese okodi enye ye epona na ya tum ha na ne kokasa nti ye papa Rashid Peplo and opa close like 4 Chelsea omombomoden na omonko adwuma anape and also the new Crusading Guide or the buy ma memfa the Ghanaian publisher ento aso ai odenai Ghanaian publisher and also ni odiaba enim ha no fuap na ye ka no ansha and also Ghana yebekobi obia but we the okasa command exposes Star Oil and Goil over fuel supply disruption. Minim sene all can but osha ebia endra me hu oba bi say fuel pumps ni bi wo ha obakọ say ebi ni ho obakọ na say ebi ni ho. I don't know whether they are holding for the new prices. But so omo so e try say 70 ni baba. It's Andra baby ana meetie no na panel members nsa na omo ka say fuel pumps ni bi wo ha obakọ na omo say ebi ni ho but omo who say they are holding for increments in the fuel prices no emboa oman no nti eno na the pay publisher so odi aba say Star Oil no go oil supposed to enim ho abio so na NDC food soldiers angry over recruitment process and the NDC food soldiers omoni abril and never because so amayoku anu a mebunu no omani nje ho kra and so omo ka ho asem enim ho so ya papa Akufo-Addo oko AU election no akohe observer no and so odiaba and gold board women of valor and the need for bold leadership. Inti anape mba ya hunsem ewo papers no mo bebre
a say na nkran say yembo moden na yembo ye ho so na yenkwanim mba wo ma bibia yeye mba wo ma bibia yeye nti eno so na anape publisher ono so odeba ye the source the bureaucrat no so wa ha eno so asam krona ya Canada the source so can there honorable upon kroma kan ho asem no Bank of Ghana sikasam na esi ira na nenfo ni da ha one Bank of Ghana governor ono so omonfo ni da ha omo kan ho asem enim hwa so the aba farmers can't find buyers for cocoa at reduced price. Farmers can't find buyers for cocoa at reduced price. Into cocoa buana ya tete so no sisi akwafo no so omunya nkofo mpo ama omonto. Into sisi cocoa na ready na so omunya nkofo ma omonto na je so omokoya na sa omobae. Ebuana ya tete so enso omunya nkofo ma omonto. Omokoya na omobae nto menden. My result is a Cote d'Ivoire for so on what some so. Yeah. I'm going to put the above from saying, sir. Oh, yes. Oh, okay. They say, you're the unpoor, so you're the night access on the sounds of crowd. I was showing Cote d'Ivoire for them. And then I sure say, okay, for you, because I'm going to be man into it because me, I sure saw the back of your man, so me a man, a way from someone only the other. Then you're better on where he yes, yeah, so now they can't find buyers. Then you're rare some pa. You, I know the papa the buy. Now, I share the custodian. Custodian so the other buyer. I'll contest Ashanti region chairmanship position. Asante Man Coca. Ono na oka say. Him also na custodian the about say tension mounts in NDC as angry party supporters cry over no jobs as filled or nti eno so na paper ba kon kan ho asem NDC and pay omo nya bre papa say say nyama bi koso a the eba e share omo no emba so nti eno so na paper ne kan ho asem enim ho so the aba BOG and pay the governor of Bank of Ghana okay na you have nti say eno so yenya paper na ye de besi nti say Susan yemfa papers ni nsi hai yemfansi na yenda ne ye hombra na yemfa nkomatwetwe no so emeto aso ye dan ye ho abadi Essien Gift Shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Mido, you're not Biana. I'm going to you about this. Every time I say, baby, she. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, you know. Sister Coach Pa, it's a winning gas. I'm used to it, why? My wife. Down Yankana. Sister Coach, use gas.
gas ye fast, easy, convenient. Wow. LPG, let me see your hand. Ooh, So, welcome to Nesto Ventures. Hello, welcome to Nesto Ventures. Hello, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome to educated, talented, she knows her worth. She's cultural, a woman of substance. And when she walks, the world will stop and stare. She's a woman. So strong, she is courageous and fierce. Yo, yes, some television and I pay Jumeza years in our morning mixing on na year sozo ama humi. Na pay yet I am cookwa my yansakan na oye ekua edumawa otode basa waha man crowd doing him of abiaze chakwe nana yamao akwaba. Ojama bro. Nana mpacha wa pume. Mpacha muhi. Why if Nana was why you nana pay the was a papa de abakan no ma ebezin komo. Nana consider abasin queen na oye mba nyina wonder International Women's Day. Na Coastal TV kofa bai. Na ohwa yentumentsina ho wa bra yenye bibi ma mesiafo. Nti yan mami ohwa na osi udamza consider nkofo bokwa aso. Nti Jordan na pa. Obama ya bibi kakre bi zabroyin friend mini deba wo fie ha. Nti yehye bibia majodai International Women's Day Coastal Television. Ya nhye kama kra wo fie ha. Na oya ahunkan na nkofo a wo bai wa so pomoto nsafro batenya kwana mba. Na bibia kodo. Nti mfande adoma wo bai na mpanyimfo a wo batai tu nkankan he maame mama gender. Na odu baby nsama ya maame kasa okan no na mbesiafa yehia na obia aboto usande za orkodon oyezan papa na nanta ne peye bezin komo afa ho nyinara na mmom nkomo no fa baby no so women empowerment usande
Yes, International Women's Day, or there, Miss Alphonse, ya can you have some kakra? Nana pay my miss away. Ya the woman empowerment, Nana or ya bazi. Yo, Mother was an pay so. To them, I can, you may dinner draws. And say, Nanka, or ya mepe, there, Motu Maba, the program, I can also. I banakita mumun, Timuntum. Yeah, the minority. And so, I may need day. Wotum wodi da mudwuma no na michiama magaso baby o bia cause ehwe figures ya audit to gwan ye na ye program pen nti minyim ma Erican Central Region o yefimfim mantom hanum sayaka ensama ye okodo wa ha fa ye mmoframa misama na me manyina wo ho a onya asema odafo nti ye da na asena ma obeye afi so wo question e bisa men sayaka women empowerment a oye akazi bi ana manka de nzama ye fado a yetum ye di ma besia otumpon wa abrabom nti benyi den de ye bohwe de wo benya nsanu dwuma bi nyi besia na nkasa botum adze no ho na ofa ne sikasemu ofa na abrabom obotum waze no ho onfa no ho nto obido nti no mpempi maye de bia wo benya ntitiye bi wo dwumedi a wo di no wo botum wa pagem na aboa wo na abrabo ma abrabo na etum akonkan za ma ho na onka de bia che de otwe ne benyina ansana otum wa abo ne bra se bi sama adam na motum ma chi nana era se papa na onom de eye nana ohimba wo bebia ewo eye abiaze chakwe nana minim de aya wo kobron wo kezi djuma horo ewo ho na ehwa yembesiafo a ye wo bron mu abansesa na ehwa yebotum ya ma hembesiafo ne yezofa International Women's Day ayedi yahwa nsesan bi wo ho anan hyehyɛ bi wo ho a yebotum ya ma hembesiafo wo bron a nana mpocha wodzi djuma wo ho na yo me dase yebotum ya ye bibi ama won tida ma music kan mekan na besie bia abɔ no ho modzen obi are na afemodze nanso ye hia de wo ba kyerɛkyerɛ hen kakra ma inyim no se obi boa ma itum humu ye ya oboa ma itum kɔ enyim den ti na maka dem ende ehun ye ma me bia wakofa hye bata ode kɔ amana do nkutoi na owa ha de ma yenyima ye de ye to bi ye ze bo ofie na ade nanso na wetum wa ya package ma ade na ye fe o de etukwa no ko echi o ye nyimze bi a onyan obi kyendo obotum ze guadzem botum a brand ne fine e ye ne de mi a oboboa ma ho nso wo amananze no nso wetum wa aba na wa befa bi mpo wo za akọ nti bibi a yere ye wo fie bia kakaka na yere ye ne se yenya ne ho nyimze na yetum ye hyemoke na obaboa ma ye na abrabo na kwenti ti dem anka ye di Women's Day ebia me community a misafo a wo ho ye nya nyimze nyi bi a obotum wa aba na wa be kyerɛkyerɛ aza ye no wo dem community ni mu no obotum wa boa misafo dwumadza misafo wodzi wo community no wa boa ho ma wetum wa pagem na amana wo wo echi nso wa ate ye nka oba ndem obaboa hin yo ayasam dododo nana and ehu ye limit ye hu bra ye no finfin manto mi nefa baby abazi chakro na ezi wujuma wo ho na mesiafo wo ko secondary schools ahoro no ye be so hunum kran the science maths technology them subjects ye be so ye mesiafo no kran there won so wonye ona usan there mesiafo no bebe was science na maths oyedzin nti bo hwan de won fa ho nti nda ye di Women's Day nkwansha sem bi wo ho a yebotim ye za ma hen mesiafo de wonmia won ho za nda wa bo fan STEM science technology maths dam no ehwa obeye de ye ba ma hen ba mesiafo na wo ko secondary schools no so wetum ehia dam STEM medaso wo botum papa ami amitina ha mi ye bia okay ye time no wodi dam STEM no was starting
STM them na those days were born. Okay. And say what secondary schools na washe science students no we na yakehye mo baby na bia wa chechen kakra bibia nyi ho no ma besia kada obeya ontum onye nti oye ana meka no wo chechen ma yehu do da medwume da mi not enka na obi enyim da ya adze pamo na tiye na ezibane ye ona oye besia na aza odo oye nanso ende baby aliboi nti baby ete no hu de obodu baby ne ntument na obi oda akwanyim nti yen hye ho nkran ya mo hu de science no oye zeneze but eye wadwen de bosuya ote de ma general arts na esi wadwen po epede ya accountant nti no ehushian the same way say epede eye doctor epede eye nurse mepede me engineer mepede me dem say itumidze azini siwenyi do de demi na mepeda me ya botum asua mo wa yeye nti ye nua no mesafo ye ma mesafo no wo fa wo ho nhyem science no STM ya wa base them stem no in the what kind stem dem ka stem stem no wo fa wo ho nhyem wo botum wa ye ma wa yeye mo wa brokora in the dwumadi pi wo ho no ma na mesafo wo nkom nso in the wo mu a wore ye the me dwuma nti ye nhye wo nkran no wo botum Nana yadawase papa mizin kanaka de yana maame aya mama gender jumeza yezi ojoda ofia he ya maame ozima akotin papa nana nsama odi tugwan bronyi baka de na oye alarming oye hu papa usande figures mama gender ozima hen mesafa ye ofia he na obia no aboto Imprewanyin san wokodo wa Central Region papa na ochichem years no between 11-10 poem 10-9 yani maame board member Reverend Dennis nso odi bitodo de okọ hospital bia okoto obi 9 years na wa wontafo mpo ne zenumpo ntafa na yani maame gender odi tugwa no figures odi tugwa no na oyedzen papa chede teenage pregnancy no na oyaza orokodo papa was Central Region na ebenaze na anapei na yebutum ya ye na yenhene mbanka krama na akasa ma we hu de damanzame ana ekobenyin ho a ode nyinsa no baba no ebotwe ho afi ho na ebenansam po na sisi ayenka that's a onana yegudu ayere kan eda me ba ha na maka de sex education no hu hia pa still maka ho answer because e hona azene nyina ofiase se enyo ba besie ofie na emo hu do in da sam no de mi no oti indu da mi fie ya onyi kwan da eze ho ka benyin eze ho ka benyin a yinsan botuma aba na wo age ye ewe ana wo mfi ya age ale so oba ne de yinsan na o how pi so wo ma oboto awo besie na afa na oda wo mu no so obotum wa akan nti se wo cheche won da menzama nyina obobo am wa atwe ho oze efi ho ne mu yareba owom ebi enyipa enye na ekehye mpo enyim yareba owo no ho enyim baby a ono wa afafa ansana ikehye obotum wa ma yareba bo wie na HIV a we budu yi ono so akatim bi mpo ma eza abefie nti wo cheche mo frama na wodam kwan yi do ofa na ndam nsam ho a mo feel de anya bia binum betei wa atwe wo ho afi ho ena 2 today empowerment ya yere kan yan oye besia eza hye ne tim do iraba epede ekowanyim ehu de mosumesi ona mai odo onya role model bi de mosumesi hwe baby a wedru mepede idu ho mebanyo modo mepia wasam ono ti na mebo wo ho kan enyi ni nzi nkomo na dame empowerment aye kan wa start wo fie ho hye ne nkran mo hu de ade na oriye no ode na bakwa kowie baby de mi se ohun baby orekwa a dame ndemu nsam na ade no eya omba ho na adwem because oye focus wo baby orekwa ndew mepeda me ye osumesi
Inti ho na maroko. Yanye ye ho na yenka da mensam nkyira moframa no. Me feel da ye ne kakrakra. Oye zeneze. Ba ye hyase wo baby a. Oye de na aye budu. Na ye da se. Nde anapemeka de ebezi da mo nkomo. Me yanko bi amfa na senior journalist na me ka chende yi na ye bezi ho nkomo. Na no oreka de me yan ba mesiafo na na te American yaran. Iya yembo izin akasibi nkyira hon. Something like role model. Nsi ebia me pede me yosumesi da ma osumesi hwen TV da empede da ye nanti yembo dzina akase mesiafa we dzenyim dadawon na ya abo hunzi ya za akire hon sisi ampo Ghana ye wo vice president oye besia nti yembo bodzina oye akase chede nti nyini zimkomo wo fie na da ma echeche mi na ebobo dzin bia oye kase na no so we hu de da ma so me pede me ye da ma so nti role model asam na eben kwan na ye fado a ode ye kan wo school ana da nkomodzim wo fiara something like me pede oye me role model na eben kwan na ye betimi afado ye nyen hen ba mesiafo yi aka afa ho yo me da se obata no wo asuzi yaba community mu so a community na mu no yawa ahema ebi na meti he yeah yawo da midwumadi no so oye ihe so he na asuzi okay nti obata no re ye nezi no na awo oba ahema a ewo kro no na oba panyin bi ewo kro no mu obi a we nya debel bi wo community ni mu no ya ahwede e moframa na oye na asen ye nyi ho bakasa ya ba kyerɛkyerɛ ho te da ma na ereka na nti se ebia community no ye tum ye hia ma na me start program bi but obi kan maternity sem ya engage won de bia na nyi ho odzi nkomo e kasa kyerɛ na Mark Brown oyo obi oye common wo TV do yeah moframa penasam yeah nti botum oze ono hwe na abrabo the mean not but onam do oye focus na all the time no opede okonenyim oye bibi foforo oye bibi foforo nti no de bia oroko nti ezina na ma botum abo obi a enyim no especially wo community ni mu a wetum wezin kan no okay botum abo nizin na eza akasa chendo hwe osumesi maami osumesi ne bayo yanyini nyina wo kro yimu enso emu de baby a wakodu kakran oroko nti hwe na hwian me peda awo so e no nti da mo anyi ne di da mo nkomo no ona me kan adwene no all the time mo otin ona ozi ye adwuma nti koda hye ne nkran mo dan bia no obeye ana da say National Women's Day is na ndem nkomo no odo so pa na mmom ya ne mbre nti ya zebo frefrem mat there I hope bodum light 9 nti ya zebo frefrem na ended the papers no the Daily Guide are reporting pastor defiles 13-year-old church member. Ended the Daily Guide no reporting Daily Guide pastor defiles 13-year-old church member. Inti nana oy suffer Daily Guide. Inti is a suffer na akotesia abayo 13-year-old girl or any church member. Na tisia the marker be na yen son dam na say nyinsan ba na abofrey or yen den pastor nana pastor inti ya yende yo that's ye main problem no oyedame nkomoyi wona wata yedama ade yankofu bi a emfa nsusu won okay penyini bi otene baby a wadwene mbumpo de obotum wa ya afra ne dam na oba ndam so a moframa no wogizi wo homu okay wo mayinfo na wo yedama ade ebi ameka say ifienye nti oboa ho nkakrakra oye family friend mpo nti ebusua no se wo hu da onye afra ne nam a wo mbu obi ansusu de nipa na botum wedi dwuma bi otedam nso wanyi baba ho do na dam asem na esi nti ya de bia mama mekan de meye koframa ni hye na metu wonfo a mekan na papa bi ka chem do dam asem de man kakakra wo papa mpo bono suspect botum waye wade yeah nti it's wa be conscious of yourself say the be nipa yo otina he
menyine te hei bibi abotuma esi nti so obandema baze na meye oya afra ba onyi muhwe maame baje na fakoto demmam oza akoto ochina boko nsumam na odzeko bonwan de benyine no waye no aza onyi kwan da oye na obandem so oye zene ma wofo no de wobotu nwana mo because nyipa no owodzibe wo community nim seda ma e kan yi osofo sofozi nka mamenyim ye de nkwaje na ezema ye pa wona se na ya betie nyame asem amodi yen na ma ya abrabo na asiye nti oye mo hu de amena ma ba ho ma akyerɛkyerɛ mo wie na aye medemi se ekompo na ekaka de o de mi na sofu yi wa aye ma obi anje ntum yeah it's true because of osofo no ye hu ni de oye so abofo osofo ye obi o oye kronkron a boni nyina akwem nti besi de na wagema atumi de ampa asam na American oye no kwa azase yeah want to menje ntum mo onye na Asha Asha onam de oye sofu yi ebenaze na yebutumi yaye nkankan de se onya South America bi wo ha oye zende de boko police anade bibi nti mesiafo no awa ye nan ya ma me gender okasa no kan bibi o osi bi wo ha obandam na oye de oye police asem bo hwan de awofo na wa fechi na wa ka giske bi na za oye de wo ye no ontum mpo na onko enyim nti dam no sofo ni za ye kan the daily guide no report aha nti dam no ya be ben yo ona me kan last time ba ha me kan de masem se kasa no osia awofo na adama asam na ato no bonde benyin ne nkrofo wako pepenyin be izanyim de bia ye community no so ayetim no iyi nyimoyi iyi ne busuanyi na ofase dama nti yenyim ya mo bia nyimo bia nti o bandama wakofo bia e bia wo ferefo bia intuma nka na asam pi na ode na izanyim na wa ba odo obesre na wogya ya asem no baba kan wa hada asem bi wo ho no a onye ahemfi asem a ye ka asem bi wo ho ye police station asem nti mo ye police station zen na za ma police station mo ye ebia ifie za o de yetum yesiesie mo ye ntokwasam na adede ye botum ya aka na de afra ba 10 years na osofu yi wa aka fani 13 years now so for you work fani oh you straight to police or they report 13 years on so say better mama ga obey okay oh you 16 yeah into anybody below 16 years no if na or they watch yeah onye ma ye kan wo fie kura into no so for na za wa ye ne de masre busuafo no or they was one asifo ma aba na obem obey ne di wie na sa onye fiefo no bakasa nyinsa na wa ba hye ho ne ze oye na sa ze oda wo hwe da ma da na mekan ye yeah obobo ho ka kwapem da afra no bowo na wala da me be e ba fa no wo ba ana wo na na ayesa yo I was after you good day is nkomo wo fia ha na Ejodano International Women's Day na yezi no ni mo nsem no bi baka the post International Women's Day aha nti no mo nsam opwe han ona na yeguda yezu ho nkomo oba aha nti nsam no han ma me gender obe no kaka bebre dem amazing kan ma kan ayaza na oye bronyi baka da oya lamin ankasa yan mba mbesiafo nkakra za waru kom waru fem wonyim ho hwe bebre na mpo wonyim na sabio abaka de penyin asmo fayi kwato hamam na ezemika na ekọ wonya baba ho de na penyin na wonya da no dodo obutum wa ono mom na sabia wezi gban ono no nsam na yeguda yezi International Women's Day maamefo nyina henda na za opopoi mun no hu nkomo bi na yezi na yeti so ayankokwa bi ma yensa aka aya Mrs. Caroline Anwaji Ewusi NPP chairperson Cape Coast South ono so ebodu hasisia enti ono so onam kwema orba ababa kan hyanensa aha
yana maame ewusi baba abaka yan nsa onche nya enti nkomo ayeguda yerezi yan nana kroso abaka yan nsa wa ha aha nti nana ebri mama akasa na abozina kyerehen na ewia nkomo bia hoso so ezewano atumu bi nana mpocho mama wakwa aba wajim abraw nana dasi pocho feminine ifwa kwai metodo ibasa me achiame hima wo Breman traditional area. Okay. Breman traditional na one achiame hima ni. Oh, okay. Yo. Ya mo akwa baby o nana. Yo. Enti nana ono de nkoma abotodo na yewizi Ejudei na yezi International Women's Day wo fie ha chinchin kura nya na no nkoma ne bi na yafa yewizi nana member ho na mbi so wi ya mesiafo hena suzi kase wo fie ne ntete nyara hena mba mesiafo asuzi kase oda hena do pa nana oyemona midasi asuzi di bi da yendo papa mo famba won tete oyeze yen nka no yen mama no be so tete hen no na yen mo famba wa be wa so oyeze ntete no yet tete won tete yen zini bia onye yi because yen time wo mama kwa to bizi nenwa obu nenwa cancer chewa eti nda bo fa be ko bu wenwa cancer na obekede na ma abadi ntine ebu meni chiwi nti asuzize ebida yendo ankasa na ni na mu no se tete uba no wo kwampa a ena nyamesuro ma yen katadubu ebuado abofa ne yaze na onye aka na enyim sa so hwebi mpo na wo na ode wode twetwema abofa ba na ode makwan na woye aye dem a obudu bebi na abofa ba no wajinse na efie bono do a ombo nti mbaze ye wasu di sisi a papa da yanga mo famba wa ban won tete no wayeze edase yo nana edase papa yezi nkomo fa teenage pregnancy ahro mprowanyin san orokodo papa nana yana mama ga ajuda bu pe hansam okan no ohwa na morbo sande nsam nan oye hudodo yana bank tsinkete hawa wor fem obobo dzina ahro ochede menyimfo na eduma awakasa okan menyimfa wonye nyanembe ededa na hawa wokomen so benyin wo bodam benyin zinchire pa na wo sanfin wo sande yin da onu mom na ye wa rehemu no mu de yakono ho a obobo he na onu mom so na oedzibon na ehwa ibenazi na yebotum da support nyanemba mesiafo se wokọ jinabia otedam ma se yinsan ba iben support na yebotum na yeza ma ho no oh bedasi se wo ba no etunifu na wakofa dam yinseni ya ba nyi de epam ni fifi okay na ezeni kama benyin bi a ebia oye penyinsi no kra onso awal okay de wo ba no onso awal na wakofa nyipe wa yinsi dise push ni de onko abontia no onko tena benyin no da na mbom na eze how zebre e banankasa mu nti batan ode ejiban na yen tena etunifo se ode benyin no onye nyinsin no ohwe na obozin na oje nkotinza odo ohwe wanhwe na wala ahwewazi se wanhwe na wala ode ahwewazi osanda obana na wakofa abro na mbom afutu bi oho bia no elitu ma woban se woba no ko school mpo na yinseni be ya ode owuwi a ema otua school no do ejiban that's yo nana eda was papa nana edma mama mbra ode bronyi bakade how does teenage pregnancy affect a person's future goals akotesian ana abayiwa no odi bibi esinenwa a opedo ye daachi na dam eyiwa banyinsani aba nti ehwa ebenaze no oba ha won kasepa wa abra nyinsani aba bra ine madasi obandemia ehunde owo bibi wona yido ateda ma kan ye opedo ye mozikan aha besian aha no pa because anyankofo mpo onye won hyase no wobokọ ejan okay nto obeka echi wa abrabom ma otodo bio inyim da minyin na wa aban na hu sunsuando obaba ibi wie owu
wa wodo because na ondu baby a ode ofanyinsen awozina wedrahin infections are owo nzama pi offer na health side no obitum wo na webubu ontum nante obi o wow enti so opane de mi a baby a opedo okoya nka oboko school onam ha orfa ha aka na atudem obeda wa asorempo we suadze na wa atoya do edu baby o tidama ohima kan de nka owo wi a wo begiban owo wi wa ayarefo wa bakadem nti ehu de se damadze na osia wo besia na akwema o say nzama pi kwa nti yebesre meinfo pa baby a ho wo pede wo koduro no yes ye pede wo ma hie nso ye nkodu ya so ye botumi ye du ho yes ma'am nana mpacha mama mba woda mezinkan nana edimawa ye edinkomo maka de bron communities ahoro no ohima afo muguda mozi djuma ahoro wo ho na mpacha o eba no kwan na nana no motuma afado na wama oye mprewanyin sani akofom wo communities ahoro no mo das ozikan kasachre binyimide yetua na mondwubezi a yezi a Central Queen Mothers Association ezesi yen odo ya yezi be ma mprewanyin semi wa akofom kasachre ebe organize youth no na yeti won hawo nam de ma ema wokofa mbenyifo ma sa teenage pregnancy no obale nde ya hwe ne yezintutu atuye ne ya kasachre ho na ama teenage pregnancy no wakofom wo yen community okay it does nti nana member ho biwa chede mapada mo so ne mpacho yo nana mpacho so do mpempi se eye na ye frɛ dey ye ma de me kasachre ya ode misafuna na ye tai frɛ ho nti no another strategy ye botum za kan ye de ye ba frɛ menyifo no aka misafo no na ya kyerɛkyerɛ ho because se benyini no so ohu de sisi a mepede musumudu da me time na mekofa besi a wutra ye na nya obatan bi a na awofu bi a won so wo ye stricter wo school na wo so wo na babo yes because wo ska na wo ze bohwe no wo ze bohwe nyinsan na akofa za aban nti yemfa menyimfo no mfra ayen kyerɛkyerɛ wo ye start fi ho a me de obodu time bi no benyini bi aso bohu de onyi kwan de mezemo ho ka besia na sa mezemo ho ka na nyinsan botum epoe ma amso ma mepeda me ye no ebia muntumi ye ntine manka ye na emom wa kampanyinfo na amamboyefo na wowo ye mu na moframa na kowo ho a eya wodi da mu dwuma no won so ye ze ho ama police na ono so wa aboa he ma nyinsan na akofo okay na nansi mtwasa na eka de mo dwumedza mudi no communities no wakasa wa frame mesiafo ntisi no mo ba frame yimfo aka ho oya teenagers no na monye hon ezinkomo na wa kyerɛkyerɛ hon oya asempa dodo na mpacho ma ahyase dadawa yenya nhyase ona na mekan oye ne ho nhyehyɛ ya oguda warrior yo ye pede ye dey because ina ye hunu da ahemafo no ye adwumadi na oye mesamba na mampanyinfo no okay na ye ho odi dwuma but ya hwemo ehu de no ye je bi we echi because akasa kire besia na benyini anye na ankasa anya hwe besia ne bete but benyini badada okay inti se benyini ti hobi no no so te ncheche na record na ema ohu ono so ne dangers aza obotum wa ato no so kwhye obi nyinsa no wo bro no so ne ho nson ya o ho nson ya won kofa because besia bia e ka wo no ho yes se kofa besia to ho da hu de eze adwuma foforo abaka ho e bia wankasa mpo o maami o se o papa ne manchwa baby na eda one bedroom na ho nyina wogum o de na kofa besia to ho do besida na ahwe no enye adwuma enye hwe nti se ye cheche mo wo hu de awoso wo time ni se inu da mebie enye adwuma enyi wodan enyi kwa da fa besia kakra menyim de nzama botuma adan ma wai edase na mpacho member wo ha communities ahoro wa muzedwuma wo ho baby wo ho a efie bi wo ha e bokomin sabiwa ya ze ba shede oye ohia anade bibi fofo nti na o ma yane mbesi amba mpiwanyin sen no oto hona yo medas
ohia ze number 1. Okay. Ohia ka ho bi papa. Because obi wo ho no ma ho chinti ohia no. Ne ba ne bisa na za ontum mfa aman. Tina o da afa no ofa kwan fofo da botu nwenya aza o hwehwe no na oze aye. Nti ohia ka ho bi papa. That's you. Nti article bi amakanka ne na naduma no say besiaba no woye nu ona ne nuanom woye nu woye 5 na wo maame na wo papa ka ho na ono na oye panyin nti se ono payer ana power ono na omo ho menka nde omo on chop money nti na maame na aka kire ne de maame na aka kire ne okona obana ya da onto abunim na eyin isi aye besia mesiafo hena asudi ehu na wa abandam nti was why 5 mafra 5 ba besia no ye panyin nti asabi wa maame onye ejan wo hobi na ono ko na odzeba nti ya wo fa ebe na asam na ya ka kire awofo so Bidasi. Only na make a program here me parental care. Okay. Mese teenage pregnancy no obda mo from an hona so ayezen. Nanso awofo ka ho bi pa. Wono wozi kana madamazi osi. Ahochere de wo bebia bi wo ho. Nanso bon ho mozen. Oye kasa kire. Inyi bi afa bi wo ho no ma ifie nye but otey na awofo asam. Oye denta kwana awofo no wofado a wonye ne dinkita ho no o ma afa ne te awofo na ase okay nti se open them a enye ne ka bibi do o ende e bia efie nye dem kobra baba na ma abo ampesi ana ma ye bibi de obete wase but afa ne ka asam na itrotron nti na asam enye bo de e ka asam na da sisi akombu nti ma baka bi on fa anye adwuma abi mi ye bia bi fi mi fi hia mi fiskem. That's a man, Eric. Why 5? He so 5. I mean, you be see a penny. Okay. Into all the time, no cheddar, I won't ever call. Now, who will you be? Mammy, no, ye, Juma, Papa, ye, Juma, and so a son or ho, a son but 2 year or quem. My papa, no, baby, or courier, na, on bois, I want you to be fee. Okay. It's no, me a paying on cheddar, Muka Fabinian. And sana, my sheminianum. Into a mammy fee school montam. If be SS no, man cobium. Me fee school montam. Nam copay you mamma ye. Nam a double share, mamma. But on na I drain and yes sharp to them water day being. Okay. Into ye day okay, me pushy. I drain a mimian on a demo from an ward also. Some man could say minya. Waba how margin. They be our bounado, they be over by incident that I mean pijam one so. Indu baby. Good. Now for be a fanabra. Into me cofa. Mo auto day being no worses. Yabo mozina kaka mo owie nursing. This or nursing. Owie nursing. Na mozi meche mo kofa ne ba mo pa obi ni store. Onyi pa ne ye adwuma kakra. Na chede yere koye nyimboso so a yi beji kakra na ya aka aboma ye za hwe ho abepem de metime. E na awofo no wo ho. But ahoodin ni nyi ho. Good. E na nyamesom wo fie. Nti ya wie mpoi. Ihe nyina ye ofie yezi nkomo baba na jati ha enati ya manu gum yezi ya ho agor obi anyi won mo fa nyanko a abo na obekedo ada asantime kohwe me nyanko wa ha na afa ho za akoye bibia onye nti oye kwana abafada enye moframa ne batena no onna obekire ohia no wo hodi na nso enyije wo fie ho sute wo fie ho a de mempre wanyin sen no onkodo yo na ya da papa na dembe ye kan no International Women's Day sisia no yazini na frefremu oye nanom mesiafo yanemba bibia nti yazini na kan na yeba besia yebaka da besia na mimi sawara ebe na adze pa na bronyi beka da obstacle a wesu akwanim de eye besia wa abrabo ya yerebo mu nana as a besia obstacles and as a way to ma wa brabom no
one ebi wo hono ma aware a wankasa ehom okay aware bi wo hono ma ema besia no ma ode eye ne mpuntumi ye awore mu atete onya hwe mofamba ninti mofamba ninti be na wonza menyi ebe hu de wonza menyi na so akechi pose benyi na eja mofamba na egudo nti bibia abeda wo besia no do nti besia fo ye bre papa aware ka ho bi okay aware waka ho bi that's na pata ezibi basodo Sida mo kan ya aware ya ebi wo hono mo so a okita na adwuma na oze kọ oba ware no so jawe adwuma abeme ye medwuma wo so ye we adwuma na ye hia de ye batsena tida awarefo ebi abakro bi be mu also jawe adwuma na ye housewife hwefie na nansa na basodo esha dam azenankasa benyine beka che besia de mo nye adwuma oye ana onye aze papa onu nti na meka ho asem onye aze papa ode ye nyina ye awulu ko school amamso bonko mi school ye batum still ya manage moframa say bie na basa na yenyim da yensa boso da ye ho nkyerehie a oye nkomozi na ye edi nkomo awo pede ye kwa kodu professor na mo amementi na fie mo nhwa moframa na wi abaka kire me de abrabo na awo na ye boy odu bebi awarugu ba we bi sa de na awo baze na ye de bia besi anya hweda ne we fi no ho de aboframa na ojan wo fie besia no mom na oye de medwuma o hye besi moframa yi e bia wo adwuma mpo obeya wa asana akọ na adwuma mu ni nyina na wodze na wanyi dedo area nti ihe so ye yitimo de ma ekofa aban ihe nyina ye eza na area na abeka achem de what did you bring on the table that question na ya mentasi I didn't bring anything na wo ma no hwana na ohwe ho ehun today my year teenage pregnancy se menyinfo no wo boa wo fie ma wa ahwe moframa na dabazi onsi beyi bi wo opoya ni refifie onyim da besia no wo but today menyinfo wanted they say benyini nyima oyeze na papa ode benyini de bia eka wo ye no ho na wo hwe na moframa na wo ze wona aba no wotum wo hwe wo tete wo ma wo be ye mpanyin pa nja mo besia na nkoten no do that's I was for you good years in come offer International Women's Day, Women Empowerment. I don't know come a good years na yeze or your teenage pregnancy no come so aka o Sunday teenage pregnancy okodo was central region or you papa yan mama gender oba jumedi bi na odi tu gwan mezin kana aka okono oye zinti na ba na mobodo no mesiafo mesiamba wo fa ye fun from 9 10 11 13 na reko oye papa bisiafo oye nti wo man mi aye ho ne yen hwe hen mesia meye usande onya az papa orekodo wa central region ya ba hwe eyi so mama nana mama bi say social media abey social media and bibi abey bia social media isha social media obwa mesiafo hen empowerment yo medase obwa papa okay obwa usande say eye bi ewo community na yaze na say wantum wambo wabada oma azina eye no obre wase oma enye ni je mfenye continue na mfenye mfendu pempen so bi epedudu nti say social media na ye na yewodo no etumu publish another to kama obi a obombozen oriya o hye nipa ko ni nkran ma otumu oye ma obo ma ode oye no do yes yo nana Krista nana de ba me say eba women empowerment yezu ho nkomo in ejumem you think women are given equal opportunities in our workplace isha in ejuma hurumun me info na yimbesiafo nana wasora equal opportunities in our workplace nana isha okoda bakade no why no inede oye kakra okay oye kakra but still there is more room for improvement one boy
Eya ka gender balance a. Amudu baby a montokwa amokoyin. Me traditional council wo baka kire. Wo ye bibi na won kwakwana ebia mesafo ebie. Na wasesa mayinfo nkoten bisa wonde denti na kwana amokoyi mesafo nka ho. Intumu nko wo bra besi anka ho. Besi enyim kro onye de. Atase. But we edwuma mu na ya wo perception bi de se besia bezi benyini do a ombun ana the me nsam na wokeka nti obi ampe de besia bezi ne do because benyini nyiti nti ode bibia mu no benyini na ozikan but omboa so se ihwe ifie ntutuye na adze ambisafo wo ya we are directors of our own here managing directors here na yehwe fie ye bibia yes na ihwe so de se besia so azim do oria oye ni ye good oye ma oye fe inti no mesre edwuma mu no wo makwane dam on times nkoko bi wa pe afagana the whole Ghana na fa hwe parliament misafa hin na wo be fa hin na wo baby ebo bia na hwe de misafa hin na wo me fa hin na wo ono be kire wo de wo ma yen kwan that opportunity na making nipa na ori edwuma no po so onja edwuma na o metene fi o hwe fi so we na akwa enyim ti besi da akwa enyim wo start primary school na wo ye na wo ze ko ofu leda na ko do university bo na no da ato misafa kakre bi na wo tu wo frame a wo ko ni nyina ye da me akwansiza o si wo misafo ye na akwa mo ma ye ntum ye nkwa enyim ana medase ana ajoda no nkoma ye zi ni ana ma me gender oka bibi fa besiafo ye nkunum ho phone da hwa na ya akafa na okasa ewie na me na me moderate nti mo so me zibi todo de afa ukun phone adza ehwehwen egbohu that is it nti memfa mezibi todo dam na besiafo ya kwa enyim na ohia mpo de wo phone na ukun so won phone na se oja to ho bia o se guaya na aka for phone oya za oyede ye ya yo madase on de bia na ya meka yo aware no ne mu nsam no doso ena wo kristosumu no wa ma ya atase de benyi na besia wo ye kwere okay wo bibia ye kwere but phone no kita wo friend or your cell phone yes or your for army onya woza yes ena tu se ewo da me awaresemi mu na epede efifi nzamanyi pia awo besia no ba ha yes ya koma ye har ihu ade sisi a wo ye mu ahyew ewo da bi okra na onye bibia o but adwena oda wutirimu anyi de wukuno o cheat e bi ore for wechi inti no o de efifi mu ehunyi pakora onye ne ye de mazin akoma beto bo wan de da pantai ana de ankafo ihe ye de ankafo na obe hinti bo wan de akwa ankafo mo no ore nam ho a besi akro na ere kono ho no besi akro na bi na obesa na ye de akafa inti de wukun ni phone oda ho na bokwa akafa wo bra o ma wo kwan de famu phone yi mame no onye the right thing to do okay men tufu de besie bia onye de mazin onye so obela botumare ame me late the phone bella otemenche no ye nyina na yeto phone obebel not one orehwe maka chondo papa phone o fro fine also mo nda ho akafu ni bia onya aka akafu ni bi pe abemetase onam respect owo ma wunti no ontume mpeke call no wo enyim ho okay obosore wa akọ se bia onyi ho obebela bela man fa bensanka oba maka chende enya call nti kofa na hwe na wa kofa ne phone wa hwe onyi kwan de e ma wuku ne phone oye wazi bi ohia wa mana wo woze ne because ebusua na ye dem no nyobia na enyim no yes owo ejumam ho soso wakesiri nyobia na enyim no ejumam poze awanyankofu ansa na oba awwa akwem inti no so obi frɛ na ekobisa ebia na anye laki na nyipa enye no kasa oye na ejuma mni a aba we yi na edi mesafo so de pi nyim kasa pi kwaye kasa no aha inti bo de ebia asama ekeka ekire nyipa na anka ne yema
wukunu so akenya asam kura we edwuma nti metoto asere da ya yenya abotare kakra se pede hu a bohu onye phone no do a se pede hu a bohu onye phone no do nti wonja won na wo ma menfo no wo ho nton wo phone ho na wa so dwen wo na wa so dwen wo ho na pacho me yenzim komo yi ofa phone ya ho besia bi onye no kunu ho na onu momze ni phone no ho ba asam no onya problem with her phone na offer onu momze oje it happens oje ni kunu phone nti kunu ampo na odzema na I call I don't know videos and pictures because also maybe a contact wo and also maybe a gallery pictures na azana so wo into alcohol na nakasa onya ohunza opie ba shock na nkomo emeyenzi oje phone n akọ gallery ni videos ohuni kun na onye besi afofre na za ohuni ya oma azano oma no broken heart papa apanye de besia no no ye ne maame oye benyin ne maame ne best friend okay benyin nukunun ne maame on ta so ne nyankwa na tre besia na poye pensin ono benyin no nta obenda ban na kunu hu de we hu because videos no bi ho nye maame no WhatsApp no e naze ohuni nyina na benyin no bo oye ne maame ne yonkun ya oye ne girlfriend ye amanze de mo wife oje mo phone na yi na we hu into okay trend adechi ara na maame oye nice package oye no kun ne nriwi yo nice package phone fufura wa be ya iPhone Pro Max whatever and all this ka be 10,000 odi shim odi ka ho nti iraba no boydo aze wo na yin de onka na nuntum aze chen na iraba no ose ontum na ontena awra no ho she feels guilty de obaje ono na watena ho was onka na nuntum mo nka nche bia na nampocho de masemi yanya ne den o ma yenche that's it. Asemi is mu yedu. Enya. No mu yedu papa. Ame momiza. Nche phone menje. Neska so kam. Neska na so menje. Okay. Menje. Se edobenyin. Oye yo mbomze. De wukun. Onye waso ni nyanku. The best friend. Oye yo ankasa menje inzeman. Na se me do mi kun na mpeda me tan ware no ho me nje nzema na mbom no menye mabomaso na amanzai de aza ne yanko no oru yenyi so de sofo mpo bema yen sofo bema me fre sofo na wonye benyin na maame na akasa otwado afan ba se we ntwado na me hu de still orokodo za na ma advice no na ma pam bibi atena the Sunday bia edobenyin ni pa benyin bi wo ho no man ni je oyezen because ewo odo a ewo man ina cheating so oyaza oka benyin fo benyin fi mo a onyeye nti se akohu bibi den ode nya abotal na hwe na etoto nzema but e phone na sika no inda eje na chede wala committee wona chede apendo dem ma okodo no odo okodo nti amembo mizanka menji that's na I ma say Mozu can ekade besia na jele oriya ze wo phone. Sorry your call. Oriya call. Ebi ane credit asante. Dada for phone mam na me fan ye call. So oyaza ye to me ye. Na ozema. Ekade ba ye call. Nte kaye wo message. Ekaye da wo videos. Ehu. Eyan kasa na ye pe hawo no ye zema ye ho. Mami di kan ye. Se eti ho na redwen de obenyi na oriye da bin. Wala nyim de opye oye da maadze ne dada enti ma ha ho ko hwehwehwe da menza mema wakoma mmeto ona me kan hia ya ndwene ya ho dwene wo health ho adze na ekohun ihu a obaye woden na himpo na odze bokwa akowio obi botum adwena oredwen benyi no oba benyi no ondwen no ho korompo oredwen no ho to the extent there bowie na wanya pressure
ochina na wadwena ate wa afadoma eda ai ankafo onyi kwan da yekoho na te da maame no so te ya no o package no ono so ye wrong thing kra also am kana no ntum ye Africans de bia ya abokade ihe ye na amambre mu no aware bien ye nchi ye gitum na emom de maso ne nyanko obotum wa ba mukunu ho ti ena maso no nyim ho bi yeah amemaka da maso no onyim ho bi because mo record bia e bi mpo ana wo hihye ho ansa na oreba ware ame wonyim wo ho dada ansa na meme bam ta meme ye ho a ma botom ho mepa muku no na muku no so onye sign bia o kire de ompem upon mo re ye nyina echi no obefie opem masadi bibia odo oye mam bia oye mama ame amete na eze meyiwa mamfa mo ho kra because me bisa ona eze mam mo fra ma ehwe ho eye wo bibia oye ye otede manana kan no obe ye obedi ye because se obi so ba wukunu ho na enshow ene eyi bia na cheda wukunu so endon yeah dama na ote ya wo neze obeba but hu de ye wa he ya yetum ye wore ebie na eba asa na aze neze so why you ready do oba ware na onye nim mo bie hu de amedaba na makacho se e feel de e pye na eba ware na ye nyim na kwaye de ho aze ne ye hu do oka ho menyini nyina na ye tifia ye bebo ye bra na de be fa bibi na eza be bribe meze ono menje ntum kra oye insult mpozema yeah but na anhwe ye obema ebufu mu ma ababu mu aze no amaame na oye yin so ka pictures no na aze no nkote mpoza ono menyim ko no bakasa ofi okay na de awobotuma akwafa bibi de brabda man kama no ntum wo abekwan do iba zinti na man kama no ntum no na chere pede akodo ezibon nti man kama no ntum maka ma obi ate de me na ere nti so wo feel de wo bo wara won ware na ye hu de ye ebie na ye wo feel yo nana madam mase busanfo ye guda ye zinkomo of an women empowerment kweside na yezi International Women's Day na bring back the post International Women's Day na nkomo na ye guda yerizi nkomo ayedo papa na akura mepede ye ka ho asem nye de nyane mma mesiafi ehu anyine wo fie na enyim ho hwe na o maame osmo de fa azi fa kama osumesi obo papa nizin na ozokwai no na papa no ochen no nyene de not knowing there maame no ozo papa no ka nti sabano ko na onyene ya na chede but one can share a ban na eye chirin na yinsa no payment papa no ye de owo mayinfu mpa ebien nti obahwa no mban na oma akatesia no betina fie because opedo always mban wo ifie ho because ifie ho ye fe ti bibia kodo o hwe ban eyi mnembe ye hwe mon fine nti one day na akatesia so ote de papa oye call also after 6 months obaje no mba na ewraban wapam na efi ni fie ho nti ewraban obisa de iyi no omba na maame amanze ana ni mpanyimfa amanze de ekwana ozeno fadunyi na onfa no mba no ngwan ana de onyeden na nanu mpocho iso yeyeden yo oyeden so oyeden okay muzika na ka bibi de besia na owe no ne maame na odze benyine ne kaw yes oye abrekawa sikasema yes oyesika nti sa amemede okawa oyede na mba besia na otu ye kaw oyede obre atama make yan se ame na meze kaw no oyede na meba besia mum na odo otu ye kaw odon program kwan do no na make kan ahyasena da mazi no siara be na odo watchen sepeda chi obi o ya ame mum braba famala ame na meze okan onye meba besia na pocho maame no osoma bande onko nti maame onye papa na asese ho dadaw onko okay do ozmebe baba okay oye enkoba awa akodo wo hu but na bane zo onyim ona make nti demi
Dem case who be no nyina watch ho. Okay. Oba tan no na benyini na oye the margin because afra no oye innocent onyim hwe. Dem kobo ye okọ de nyina na ono onyimu bi. Ono so wone right. Inti no besia ne maamen e na benyinkro na oye the margin ya oda nka watch ho. Okay. Ba wamba ne dem. Nyinse na abewi. Wa wo ne ba. Bien. A man I wow one, ese ebe from mana also after 6 months. 6 months. Yeah. No, I could say na kwani mama ho back. Ghana ye womra. Inti na chede baby machine na na ehwehwe na de. Ebia owo awarase but wonyi ba. Inti offer kwan bi do na wa wo aman. So ye negotiation ya wo koye afra na kasa wo mu biza ono nyi mu asamka. Okay. Nemom so far as afra no nyim ho hwe no ye nhihye ya ne maame ina benyini no wo ye ne dze emra wo ho a afra ba kwa 6 months no instrument so abofra no ina maame no wo right wo ne mma ne do instrument nyem afra ma ne mfi ne nsem de pede etete wo mma no wo wufie nti no maame no nte na fie ho bi se epede nyam afra ma no wo fie ho a onyi kwa de sake besia no no wo man na emoma wo fa mofra ma no onsi opandem a ode yema abana asote na wo bem ayifo wo ho dogs wo ho obotu mo de na asama ko ma wa hwe we sese ebotu ma age wo ba o from 7 years o the record na ebotu ma kedo ombra na omo consumer ma na omo prapra me dem time no ndu ya ono de intum engine from na age no sumpa onye automatic there oda afra no ka wo ho abesia no no hu no kra da bi anya dem no to wo ho kwan de anytime bi opedo hu ne mmad obotu mu aba no wa bohwe ne mmad nso so that and ampacho is already son osi daman on fam banu ngwan mfifia ho because also oje number no na was sack no fi nti akatezo bi said ono mo akatezo 19 years on onyim for now 19 years onye adwuma. Okay. Me nya sure do we adwuma papa bi kita na ode bahweda mo fra ma ebie no e de na aboko begine no ho ode begine no oye da na aseze ode ohwe mo fra man nti ntumi mfa ho ngwan. Okay. Amede me advice de on fa man ngwan ombo ne maame na amane de mi nkomo de mi na wa akodo ba maame ya na ofa we chiro koton we nti obotum yi begine po ahihye wo ma wa afa mo fra man wo bra onya we e na ya aka bi so de ebia afare pedoko school ma wa wutu so pedoko school da oda oje mu ma benyine na oto anade sunya do. Okay. Na afi onya baby sia obotum wasana aba wa ba fa mofra man ze wona akọ so onya dam sesubi na emomo tifie a onye hwe ya o ma kwa ma onje na onfa mi so nwan. Okay. Because I permit na nyem wo ye ntina ho na ye hwe mofra no omphe no omphe onye odo asem bi Emana na ohwehwemo. Today ma aka ho asem no. Can I seek legal advice? That is it. Or should I leave the children behind and go since he said he does not love me and he will not marry me? Because beginning na ankasa no. Onya ware kwano do. Onya odo kwano do. Oya nhihye bi a wo hye na make na papa na afere maame no wo hye yin. Aben kobo na okodo. Beginning ne ka eche ndo opede ne be obo ma na ana oye aben kobo no wozi. Eho na yebohu asam na nkasa. But afraid no no onyimu bi. Nti onyimu okodo. Maami okoboda amanze mposo okọ na okaka china. Moy na obekọ ewechi. Okay. Atase. Na da wa ton ne bane dada. Ona ye ka abatan hinasem. Abatan na abi na wo push. Wo fama no wosema meyinfo. Yeah. Onam kakra ono obenya nti. Benyini ye ototamam. Ye okwa na odi ye abrem. Nti koda na enye ne nanso. Olukunumpo a ona ma ono onya ni nti no opede ne ba okoda ozi benyin na echi nti obotum we seek for legal aid na wa aboa na ma wa solve the situation na wa ko. Okay. Na nampacha also to kakra so da. So me kan so de tema na narukinya yi ontum mfa mofamba no onfa munwan kwa osande bia onyi sika obotum za ahwe mofamba na mofamba no won daachi akwaye basa. Nti the best no be ya in the day to seek legal aid. Said Dobson no be reporter seminar no one hwe no one can na papa no so onyimbra onu kwande o day opam girl no fifi ho no for say after 6 months no
ono say eni ne nware mpo anade enye nyine ntena ode ehwe kwan ebe fa do a enye abofra ba ne beja ne kwan okay ebeja ne kwan ebi adwuma bi na ne matche ne tu adwuma mo kusua adwuma bi school no pedo okoso a ode eze ne ku school ebo na oku school no na ntutu obututu bibia ma oye fa because ntumi nka de eje mban na pam girl ne do nko ne che do no ba wo ma okeke dadi wonye ne dem nti obutuma asik legal aid na papa bata ho na wahwe na papa no oze bisia no su esiye ama ochine bi mo fa on so wetuma nya nsa na edwuma anade edwuma bi na wa ye ozebebo ne bra yo nana da mas papa ebusia fo ye gudo aye zinkomo afa International Women's Day Women Empowerment na ye za fa ye mpoyin sana orokodo wo Central Region ni na no nkomo na ne pe ye wizi msaka me nananom ahima afo fefefew wo fie ha ye dzidam nkomoi nana ye nche na ye za abewie na ye hwe yi so ma menuma enanuma wonye homba no ngofie na nda wakacho awo sumesi ne bampa awo ona nanom na da dawi awon kote mfa babia ambe fie ha mfa benni bia mpo mba fie ha de ma wasu ni anade nanam pocho enanum a woye da madze no so aba asam na yewo yekakire hon idasi nanum a woye da madze no ontwa yi kura Sunday yes na ye bai no bia wo ne dachi ana obi wo ne ni suaze hu obi wo hopede oku school na owie na lesua ansa na obaware na wawo obi so wo hono ma no na inde obey de awo na onfa no oye edwumo onye edwumo oku school onko school onfa no na inde wawo nti as mame se wo ba onfa beyin mbe sure de na aso wasuni anade beyin a mehia oye kasa kire ebia wo mame sisi erinyin edum pempensui bisusu de ode eka wani fem na beyin be pewa beyin anade obawaro nti otiden na nyoba na ezi nkomo enyoba na ezi nkomo se bibi na oha obisia na oba na eba no betu mu ache ma wo mama ebia den na okwa na beyin fo no womba ana so de wo ba na oneme na nto kaka no wagia mieso nti se yempa ebompo na muzi be shima na afutu bia ezembe ma wo ba na wo akobi enyima wanete enyima abrabote aye penyin nti ebia wo ba no nyim ni left and right ana nzeme bi wo wonyi de oye okohie benyin bi oye na oreye onyim nti ode ekasa kire wo ba na etunifo na ehwe kwana abefa do a we but men push ni de onkwa aware force men push wo ba ndo onkwa aware force because and the push ndo onkwa aware force ezina ma bebre beba be se wo ba no hwete be benyin po na okwa na on pen but pressure always ma me na eze ma bofra ba no nti obenyin bi obebe na akwa mi bi ode o accept na oyene etna na bidu ebewie echi na bia awalujai ana awarimu atete ana ohawbi aba eba no do nti ma me fo yin de push yemba yema wombre sua yankopon na abehye ne ho enimia that's thank you nana mpacho ezokakra basado yem fa yi so nto ye na adwendo de nyo bia na obeba asase do obowar okay obia na kwana ofa do a okra ne nyame oba asase do so was afraid bi domwa awo ye hwedofo erehwe no do keke but nipa na ozane ba bodua da masase do owon hyehyɛ na botaye bi zema da nipa nti woze ye de coaching sedama nana okan no ebi ahwe na be 35 years still so wo school mo resua za hu de na adesua ne nti obi oho a ompeda obefa efu obenya nyinsan bi ansana wabawo wakoso na adesua do o distract won nti na opede owie mi wie mu school mi nya edwuma bi na me ya ansana ma hwehwe benyin obi so wo ho no start ye na tedama na kan na wakofa bi aba ibinum wodama ahom no wa wo be ye bie na ba sa still o suaze otumi ye nyina ye nyepe nti so obi riye na obi ntumi ya ono nche de by force ala ode obi ono wanya e ba sa bi wo ho no odo okọ meta ye ma na maba wanya 2 years a mo woda my first born na me kana asem kire wa na pe
mana menye bia ono nkyere de o de ensama mete wo masom no do so but am so ametena ha no mengo de maame ma adwene be ka kyerem no ono na meze ye adwuma de bia o de ye nyipa na wo ho atie bo hu ehu oba ka kyerɛ Rachel na enye na nware ebe omodi na aware pe na wa start na enwo inyim ebia na ame wanka nkyem da momo meze ye da mohwe afofor okay nti oba ndema distract na bo de nyipa na ye confused wakofa nyinsa ne ba ye na pa wetwa ne nkwado ena asai ne bibia nti mesra abatan de ya wonya botere na won study won man won show bia mo bia e man mpa wo no obia na nesu wote obia na mo be ye ne nzama afa ma won pressure ozi bi befia age but dem anana kan obi so wo ho anezen ibinimu wo feraze de benyini mpo ba ne nche na se eye hu so ye suro ebi atroma bi a wa afemu piani nti ompede benyini kura ba ne nche ono ze ohia kasakire obi oho da wo cycle na adwen kakra ansa na wetum wa akodem situation ni mu nti se ihu ba na hu do mebe kwan ya onam de oda me kasakire enye na akasa na ehu kwan so abafa do abaka asam no na wanka ha nyipa na reka asam no so akire no okay oba ne dam a obabo ama ye na asetena wo fie no waye ma wo mpiepia he onye by force de obi a oware aware na ekomu na oboa wa oye ibinum akwa woze hawo na aza abefie nti so mpeda ode hawo boto no do no so obetena wa jan na nanom no nye na akotenye wo ba pi wo ho anwo so wawo nti wonja na mo ne bre yo na madam was papa na mpacho yemfa insodo hene mama gender ene da kan yi bi so stepfathers na obi chen eyimpo hemo se joda mama gender o ma he da yi papa sama orokodo na obi ne stepfather onyen ayay be no way 13 years na oyedun market Essien na papa trauma nara ofemin na oya benyi no nyaza weje mpo okoda onye ne ye nti oba na oye ya so meye ya moto azi amo moto de mazi amo na mama gender oka ose nyimpa no o go to the extent the okade ono no ho ye fine son na mami can you imagine enwa nti da mensami sayeta na nana no mpocha ya nyanden edase nkomo ya bia na yegudu ayeri awunda abatan ye waswizo awarijaye na meinfo a wonhwe won ba na ade ona okofa dem nsami nyina aba okay se ebia me wo ba me yo ba tan mu ntum mfa me ba mma ikuna amenye ne tan na ada ebe ma amenye ne wo da ma ba ne da onje banana onhwen wa sa ebia amena oda metete me ba nti mo kwa ware foforo ma oda me ze me ba menye ne nyina ayeko benyine bi wo ho obe accept afren obi wo ho so a ono de on penanyim kura ahwe nti ntum mfa ne nkofie ho ti se nyine nyina akọ na ebia ehwe ne mfie ne beebi a wedro no na obakọs ene ya alama itum yi ne fie okay ewo maame wo fie enye na nkasa o ebia sisa beebi a wedro no dem ana se nyine betena fie ana chede eba monitor na montu bi obotu bia na mekan no wo papa mpo bono suspect obotum wazayo na nkampede o stepfather ano ohunu de moja no onyim okay ba so far as ezo ho aka na maame no ezo ho kana oye mojafra kania kaba yes oye mojafra otidama afa wa wasene mozen okay the same thing not because enye maame na ezi mojafra na maame ne moja owo ni mo na na owo eba no so ne mu no nti otidama afa wa wodze na eze na baaye na nti ya besre stepfathers no cases no owo soro pa okay owo soro pa ya ametai mit say antena
for the main sense me be able to as woman na say motion pa na ehwe cases a oba ho na the man say me onye news in fama oba pa even to the extent there biological father na nkasa kra tum onye ne ba eda mama gender ka ho asem as incest yes it is so oba ndemi ya say am na epe ma fam say me ba na epe so amamu now ya me ametina heiza ahia be nu nyina ye be fifie ho ma wo mom akọ oh yes because into mma ware amede amena edom epiem mazama baba e be mpo bi oba kete wala na ahwe na atete na ama we do da me stage na enye na bada aka ache me de no ho ya akono mpo sene ame iye wuzi inta me hwehwe wo me fie aware mombogu na ma save me ban ma je me ban efi wo nsem but moframa ne biso ye moframa pon to the extent there onye ma ame na botwekura akuru bi obai the same thing chede ne bananti na ware ne rugu zenzenzi no onye na dwende orija ebenyine ne mu maami watana na ware ase the main case is oba oyetin because wo ba ntu mompo wo ba nti benyine ne mom no ye yini fi akwem mo ba ya ebusua asumdwe babam iyo ntumu ware mo onye yeda eye busua panya adama asemi inje ntum man shakra na adama ware no amado inyo because of the kasabeba bi wo so mpo ye nuanom ekura akofa ne kuna aba na kura abaji na ye nya busua panya mo wa betrem age dama ware no omwe he nyina ye fia oba oka ebusua no manzama oye basa wo fie nti amede momfu adom damaze no nkodo benyine ne mom be fifie aware no yebogu no maako na menye meba no soso ya pe baby afa nana mpacho ezaka krabo so mdase kan sem de kan bibi de benyine se akates ne ban step daughter no ya condom pusin ne maami oyo but my mekan so be de sometimes be see afo ya so e kan ho bi ya ho siesie efi de benyine wa aware hen nti o ware yen wie na yen bibia na eze na mfie nti hwa e basa nne mo famba na wa aba no ope life wo siesie wo ho pa nti nzema bi obehye na aze me share story bi nipa kro no on ware ni ye no o maniska but okofa side chicken no o hwe ne fine sana side chicken no ni ye no okoye clean wo ni fie nti ni mu na ngodize nkomba na eyide ne ka obuta da ni kun obo ni kun nizin ohun ni picture wo ni dey no so ni kun nyo aso da be nya no kware o sa o ma miska papa nti side chicken ya aze mo ye ni de o ka kire bisande o de man ni zine ATM card aman de ske bi opa bi otumi fa nti okoyi iska na won account mi na o se man ni ye no no kire ni de on ne ko shopping on dress nti besia ni be fie ni kunu fi edwuma beto no no wa short nika address ayi ni ti fa so na ba se mouse na mesesi me ho da o se dentia me hu da mazi bi da ko de meto wa ko makana ma so nya boy sa wa se nhwem it's okay no na dentina sika de ko to da manze me fe ese mo fama won school fees en fe nkutua mo fama won school fees na za onye nyo le za ko o se Tabio, ma me so me hu de no, o de ma so me for life. Nti asami tinta ne tetia ne be sia ne 60 ne mo fine no. Ne ku ne nwa kan fie. Wow. Ma side check ne so yaze, wan di be yin echi bio. Good. Oni nwa ka finti meti afo ya so ayaye ware a. Ya ware wie no. Ye wo fie a. Yenzi ye hunyi. Yensiesie ye hu. Ma ye nka de ya ware be yin na ware ye wie nti. Ye dressing bia tamisi ya akoko. Ne ye na mfie. Na ai de mo ntwaye okay bono so nam do da benyin se wo yin ye ne ho ye nti e ka fa o step daughter ai de ma asifi aka ebusua no nti de ma na kan yin no ame me na me ba ni na no ye be fi ho na mo benyin ye gya wo na akobobra ko se me ntumi nye me ba no ye ntwekora na onyeye yes na me ntumi nye me ba no so enhye me kun na onyeye nti awo benyin ne betutudo na me ba no apayin bibi atna nana na me da maso papa pa ebusian fo ye guda ye zinkomo
International Women's Day, no common na here is post International Women's Day. Yeah. It's women empowerment in the girl child. Teenage pregnancies are or koda. Jordan yatsi and mammy mama gender or the two gun. Na ni mu bi oyer ram papa ono common na eguda is on chair ebija na nanom ama wakoso ho na ejumado. Nti biri mpacho efutu kakra bi wo ho yedze ma hene banka tesiamban na onye hen nanom a wo fie no so a mpacho kwan da ho ibetum na ezatuga. Yo. Madase. Wo women's International Women's Day ya yezi. Mesre me info. Yenyi ho nyi competition bia ya pa woncho. Woja ahema yenso. Yenkwa enyimu bi. Okay. Yenyi na yakwa enyimu ana oboboa ma oman no. Ye community no. Ina wiazi gina wafa ne tampefra. Cause besi enyimu a onye besi abotuma atena ba benyinu kote ntomentena. Won fansha won adwem. Na se yenyi ho nama won so so hendo. Besia yo bi ani trim ye ne do krokron na besia bi aso ka won ho wo fa hye won adwem dem se dem na Oregon se besia no fa no krokron no osiesie ni aza ofen ni nyina wo store oyiska nti se iyiska de ma wo yere na mepeda oye no onfa ma wo no obeye ozam good won hwe mesafu ye na se bisi enyimu a onye de na afi abatan so mesre yemma na yema ye na enyiwa nkọ won ho obatan bia ode hu ba moti ode bibi bofi a ode ibisa no ho asem azanya awo na eto ezema na ode ba ode etum bisa na asem true that no na me teenage pregnancy no obokofom because e bia na benyi bi na o hye baby ore ye demade hune intentions a ode ye demade okay obi oho a ode dem a chedzen keten na ode wia besia na oye demaze nti yesre abata ma ho na enyiwa nkọ wo ho moko na eriza ma wo ba no onzibi mo hu ma abrabo ote ufie ho no mo ote no mo onhu ibi nyi ho a mo hu de bi nyi obi ba ma ho na enyiwa nje enyiwa nzi nkomo create that relationship no wo awo na wo ma no wontem na se bibi rekobo na wotum weti awo na adontem ma wo so ehuma odeye kakra mzibeja wonye yo that's what yo nana akambe nyo wanze ameze mekambi siafo ya okay me besi hu da onyanko besi rekostra na twetwa ne nenti hu da onyanko besi rekostra na ezi eya obi a oyo nti ma meka nda besiafo ma minim elections awoye besi bi wo ho no mutum gina na besiafo ya nkasa yegu besia ni ma sensem onye ne kware mpo yetum ye kafa ye nua besia no oye de ma oye yo nti ya mbesiafo ye ho atamfo okay nti ya nkasa yenye do ma ye nua no mbesiafo na nkasa besia be ya za ye mpushi ye fodo ye femboa no ntumpon na oji zina oje ma mbesiafo nyina because bakade oye besio ni we dama posti oye besio ni we gina dama gina biu eye besia ne de ma besiafo o ma ye nkwanhye nti ayen hye ye hu nkwan ne ye support ye nua besia orokoso na mumma ye ntwitwa ne nenti na abatan so wonzen ma meka ne de ye nya do mfamma ye mba na ye ntie mo ye mba wasem o how bi no beka ma ye ntrotro won better me wo hon ma ne bye beka de obi a mad obi de o da fa sem fa kono wa dabi ye ntie won ye mbenzi nkombo ye mfa won te de ye anyankofo stay bis eba ne nya problem bia enam the way ye ne kasa eni zinkombo eni share ideas nti on kaka nche ne yanko oba beka kire awo maame de ma de na benyin bi wa kan de na benyin bi wa ye mi de na de but say ya nyi won antena ho ne yamfa won te ye anyankofo ne enyi won nzi nkombo a mbesiafo no mofamba no obekọ abonten akofa anyanko bon madin sunsando bon so ozabre ma me so meka ne zato nana era mwasa papa na mo ma no pe bia wori be wo kan che bi m da wori ba mpacha obutum na echia akana me da say
Michia Mikun, Mokafo, Mr. Frank, Mr. Smith. Okay. Oh, you Jumawo, Regional Health Directorate. Wow. And the Pronampo no be son. Oh, Mr. Smith, you was I'm sure pray. And then I say, okay. Now or die or non continue now on ye mam de biadema. Because mini baby him out for ear qua, the cranny them roqua, or catch out the means in them quada. Good. Time be a jume be a him, you may be any honor. Make his or sanka de menko. Okay. A support or do I make company. Good. See me then I see be breed. That's me, and a baby will be I mean, so. Yo, Master Michia, I hear na. Oh, you Wednesday. Ye chill be sepia, ye be sepia, ye chill. Good. You read the ma, chia made you for a SIC life. Ye would you make the case pa, ye ready. And say, yes, sir, but wabble one and a boy. Open now, my answer ye to me, Ashen. Okay. Michia, Mr. Charles Boabin, our GT tourist board. Okay. Will Cape Coast her. Michia will be only Nanekwe will be a Michia one pay. You. Eze, Yadamasa, Papa, and pay my man come watching I day. Na sisia nana eduma was my catch and the Debbie, my friend. In some mobile boom pay. Or does she say, if you know, as an account, and pay Nana, Nana Pocha was in you. And if I quite. Nana, if I quite. Aha, Bremen. Bemenesukuma. Oh, good. And pay as in that Superman and I for quite. And on ye, Nana Dumara. Then the pay. And I pay our cancer. Yeah, now when he needs in Como. In the day, consider Basson International Women's Day celebration. Now, Coastal TV, a Jordan, a year and she said, fine, with fear hammer and painful better each my easy you made that or them. On no way to na and a pay, Nana Edmara on ye, Nana if I quite so, Wabacansa, my yachtry and home come bring back at the post International Women's Day. Into Nana and a pay at our master papa. Ye try your home na ya babio, ya bosodo. Every day in the mirror I see a woman, and every time I look in mama I see that woman, a wonderful woman, an African woman, mother of nature, beautiful woman, beautiful woman. But you're my whole fantasy. Oh, wonderful woman, beautiful woman, beautiful woman.
Ebusiafo da mo ase da mo da wa atsena mo egwam na mo hwehwen Coastal TV and pay morning mix dwumedzin ona na yegudei na onam da aye mesiafo heneda ukuda ehu Coastal TV ifia Wednesdays aye mesiafo ngoten henza benyin bi ama nti dwumedza horo yezi na menye macheba Susan ona yope Afiba Essien Afiba Essien no ono na opia ne pa nti pe menye ono na yen wana Afiba mphe nkoma yen mesiafo dzi ehwa ehunde me enkomo ni nyina no ade ba kwa metimi aka ni say last remark na ejumawa o make here no say yen emema no o so mo so support here chance ye no bia any competition good asem no eto makoma so pa ye no bia any competition ye meje obia di brew ye ka say obi sorry baby na metna ho na ye kan ni say uma obia nsuo 1 cup ama ye nsuo 1 cup that's all eno an na ye hwehwe equal opportunities eme ye nka say we no emema nko an na ye na we no ema nko an na ye na so obehwe na emema de no e wo soro sen ye de no eno na me read comments bi wo Facebook no say emma bolbo ene emema bolbo o hwe Ghana football teams no national teams no emma ne emema no kra na emema no kwa moje trophies ache but emma no we've gone ahead to take a whole lot of trophies so but yenye hu dede yenti but emema no na egba nka the whole nation will be better but emema I think last week the rumble something pink ladies yes but yante ho hwe and I will share aketua no so kwa omodema emema na $10 million plus $1 million difference bebe wo ni ye na so ball no ne ye bo into no ye not in the competition ye bisa ni say momboaye mon support ni enso ye nkoye ni good eno a ne ye hwehwe enye gidigidi